City Council ge hatarwan dawruge visat habwana rasmi amja sahriya behna aur bada marhaba danno me agenda edukollam bena velen committee ge nimume demme kuriya ban so ko ge difmane edukollam bena e karamana madonga nimma fen me peto detta me dinama me committee nimma fatio TR council fast kollam bege eti agonda edukollam gota inoran nanya eti edukollam agenda fast kollam ushala SGH edukollam men algon mege workshop adi welding maseketta balahatta staff civil service wazifa gumrahum retire korama niwagutu workshop adi workshop centrally manage korma anime benumati algon ekam skill set hori muwazzaf naga contractor sodu nagam benume emears budget kore fe musara gai diha rupiya 15000 rupiya package mer megende ehma muwazzaf nagum algon agenda kollade बराबर से कोई एजेंडा फास्ट सके में दिए एजेंडा टम दे हाय अगस्त दिहास पंजिस मन दो बेबुन मासिटी काउंसिल के हतर मन दौर के 200 सब 200 हवाना रस्मी आम जसा के यौमिया फास्ट को इंशाल्लाह माफ करो तिंगे तो आदि इतने बच्चे आगोंडा इम्पोर्टेंट बच्चे भी आगोंडा तो इट कॉल दें जेच्चा मशवरा कॉल दें जेच्चा दी उते निम्मम बाइच्चा उते मा तिबे निजुना को एजेंडा इट कॉल ना ये माले के मस मार्केट कुछ दिन में आउन में गोते निम्म वाती वे एती के डॉक्यूमेंट्स अधिकारी आगोंडा हमें मैं यही कम यही मुहिम बच्चे में आउन मशवरा गोते निम्मन जेच्चे मैं एती आगोंडा मैं इट कॉल दांग असुगा एजेंडा इट कॉल दा फालो जा सफरा दा आगोंडा इट कॉल दांग मुशाला मस मार्केट कुछ दिन में बहुत गोते निम्मा एजेंडा को दा एजेंडा को फास्ट करना शाला एजेंडा और बहुत शुक्रिया एमा एजेंडा आइटम दे मिहाय अगस्त 2015 मन दो बेबुन मासिटी काउंसिल हतर मन दौर के इतिहास हवना अस्मि आम जसा जौमिया फास कोन शाला इत्तिफाक फासी एजेंडा आइटम तिने मासिटी काउंसिल के लैंड प्लान बेगो तो मशवरा कुरमा लैंड ऑडिट के कंत तो गोस्वा हिसाब आने काउंसिल हिस्सा कुरमा आगोंड मी आगोंड गोवादन आगोंड में मैं मसके कोदे फराता प्रेजेंटेशन का चिदी updated arba bara tahri ko ne that space mikama bara baar masaka das kore jehenna bas mi agonti deri ko safa hisab update ko da muhim bati mi kuriya me kendani ema mikam galgon menna consultant ko to masek ko devani ane ziyat the team kon bata जी तो ने कुछ एक मस्ते बमन तभी अपन को इंट्रोडक्शन का को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं खुशाल दनी मी अर्बन कंसल्टेंट में हार कोरमुंदा मसक कोफवा मसकतुगा मी अपडेट का आदि
mi itura made city ke LUP ga koron hori bay maseketta mi almenge mi urban consultant koramun as hori maseketta kun LUP ya bay revisions ta gennan jehe kama faha koreveti mi har ehne hengo gotum salme mi vehicle control mi vehicle limit kandalum ge kantatoga kuriya gengo sori exercise mus dibi for malumat taka mi hori hachaka base ko fa made city ge moli LUP yang address koran jehe kama urban consultant ta faha korefawati so the item magan ko mi edu councillors ko discuss koran afati then mi hatan urban consultant ko for muhimmu masakata uterega land audit ei korefen em bodu masakata den land audit ta behe commissary ge update me edu mi presentation ga urban consultant faratun kurigen then urban consultant alumna ko mi har masake korata mi dihawana mas mi den media har October mahum fashigen urban consultant engage wefa mi masakete korew munganna mi ziyat represent korani shared studio government ko ziyat ge iturang adi technical level ga hama mi masay korawa itura debe from mi nadwa den zain join and Ramsey introduction at the way malon sida presentation and danenget miedo agenda galon me furatama hama present mi kollani mi hatane kala land audit guligen alon men hedi ekala land information system den e system ge masakke gosse huri hisaba e system mi har fenna goitti be frona dakkalam benoni den efahu ane e libunu maulumat binakon alon men planning purposes collect ko huri data me alon men hunnane me putaka gotuga generate ko then me puta alon tibe frona hissa kolla for the future planning alon men mi kan rawa for koi ane hissa kollam benon mi tinkanta ane medo ane alon men mi dakkal men ane furata alon mi dakkalani land information system alon men ane ramze danne mi fato de dihamasu terega male vilimale furatama survey hedumuge ane niyatuge kala drone imagery update kuri ehma ane alon men ama MNDF tantanum hudda hodage furatama male adi vilimale drone image update ko fe drone image ane geo reference ko fa air base ko alon men male ge ane plan ane ekula wala fa miyoti ane information system ekula wala miyoti then mihar mi fennani ekala e system ane ge interface then yang ane alafuri maulumat den alon men mi dakkala miharu malege mi ahma mi system ki huriya be frona sama ane ekala interact koreve gota hadafuri system ehme mahama on off kon heden furata malon me malege land use plan miharu ge existing land use plan innane mi map geo reference koffa overlay koffa ingeto dehme ma land use taka ege legend hama mi tana fitalima fennane legend taka ekko ingeto the mi haruge existing then adi future proposed algon men adi final nuati ane nodakka ingeto then ege iturun reload kolla ege iturun the mihar hunna algon men plot level la data alafa ingeto ehme miharu zoom in kolla tibe funna fennane ane plot takuge maulumat ane alafuri tak ehme maikala block number waki hisabakun arane den waki hisabaka turan boda zoom in kollima plot takuge detail arane den alon men gaso ane mi land information system ge ane maqsadaka vi ahama me lot level ge information miyan elum mihare kala lotaka fitalima e lotuge nama ane den idea ane voda ane e maulumat fenna level alon me mihiri me maulumat me system an alafa de alon me maulumat hodi hama ane council alon men hissa kuri maulumat mihiri excel sheet gata adato ane me maulumat gengule furi eti miati ane land information system aka alon me ane convert kofa den mege ituna algonde hama me fahum me masakkatuga ane eki marhalatakuga communicate kuri iru ekala ane councilorunge constituency tavves fenna gota algon men hunnane mi har mi men pan alafa furata mihiri ward ta den ege iturun ane kala ane councilorunge data tavves algon men mebani
constituency ta vesonnana mi haro fenna gotan ala ehma sida ekala e befronge constituency noni dairage e lotu takuge maulumatu wakim ves mi haro extract kolleven maalega ves den hama vili maalega ves ngeta den ane miharo alon men hama faaga kollam benuwa ein information naki alon men plotaka fitalaero plotuga plotan alon men benu ekale gege registry ves lange to me mi plot fitalaero plotuga innane registered area den adi registry ves ane mi application system leven den miga ekala public da ane benuwa data eki hama council nimmima alon men unitur kurave gota behetten ekala public fennam benuwa data den mihar miga mi innani registered area ei registry ge inna and namaves for ekala measurement purposes noni mi application benukura ehem befurunna hama miga inna measure tool benu kolla roughly hama area measure kolla hedene ekala goti takuge ehem namaves alon me miga ekala disclaimer lanan ane mi area takaki hama for ekala visual representation ne mi accuracy hama warabod accurate one because this is a survey map ekamuga ehem names ekala mi plotuga refer kurani registered area ayesh ingeto ekamko anehen de plot ekko measure kolla hen hadaleven e plot un distance measure kolla hadaleve gotan hama e application tede me kam manage kurave de emema mi land information system ki den mi giturun ekala parking spaces ane malega magumatiga hunna parking lotutavve salgondu men ehiri survey koffa alafa den ekala public ka private parking tantam samay gota lafunna nekam ko den plotu terega hunna garage take no hunna cycle parking car parking e gota dekule kum fennan ehiri inget so parking tan ves lotu tabes magumati hunna tantam sarawun mehiri ama miyan alafa den ege ituru miharu fennane ekala magu indefa ne payment tabes zoom in koramunda waraka emema algon menna ekala future ga planning studies ekala hinga binga we folen dativa payment tanne magutabes mi system tere identify vejje nalonde hiwene future planning na daru algon men visnan je kankan he emema kuda tara fenge tolonda bodam male mi dekkune kam hama vili male ges mi huriha maulumat hama alafa hama egota update ko forward man mi honne so emema around land information system mi exercise almen korea gendiya almen faha korawun by kantataka miharu attend koram den mi land information system ge furatama sit in internally almen mi related sections saka ekega korea gengossa mi urban consultant faha korunu kantatta miharu mi face kalmen address koram den dr sharif ballawani miharu malege mi then section ka gengole malege charta algon menge survey koffa mehor hsa sabure mi publish kuran dairo abure fushwarun take then hama egota mi meya working hama specific ko mi rayitun baddalum dewa fen commitment malege binta hoge tafsil public an hissa kurun eves hama mi system teren dekke gota miharu exercise kuriya mi gendane mi system ga miharu demme ziyat bodan e focus kori plot level landmes hama mi eki institutes tahuge binta filter kuram vejjeya dawlatuge konfunita noni mi SOIs tahuge binta filter kuram vejjeya sama egota mi interactive system miharu mi system akiden ArcGIS miyan adiyalun me muli subscription men naga hama staging environment ega trial environment ega mihar miti create korom yanne den muli system ma adi mi kama benuma mi staff recruitment ko commissary ge budgeting mi allocate koggen mi system full fledged ko mitanu implement koreven ema mi daunga ane mi point එක ඇස්තු මිහාරු මාලේ map ga mi faha ga koreve මාලේ ge binta faha koffa e huri hatches mi system ga geneven erun land මාලේ land audit mi exercise eki ga mi furihama kolleven so almenge ane internally gengule target ki 21 august an alme mi chart capture koru koffa den list ka ekko me devi demonstoge timeline terega september mas terega mi publish koru eida. Thank you, Ram.
alon den in by jehilana ane alon me data base ko for miharo hunnane malege ane kuda analysis male vili malege analysis en hadafa den alon me kuda fahakollen kala hulu malege ki adi alon me adi mi analysis tere no himana bay ehe male vili male adi mi balafa mi ati ngeta එමෙ කුඩකොන් හම කුඩ තාරෆෙ දේන දැන් මේ හම කුඩකො බලාලි මිහිර අනේ හයි කංකම history culture land use mix mobility then population density then amenities then adi මාලේගේ open space ratio ingeda then mi hare kurano data bala fama kuda analysis ingeda then tibe from hama counselor una or familiar wane malege history ngeta eme malege kale hikka foi maaf karabat anugala men ane history ad miharo hikka foi baya existing baya hikka foi baya miharo hama demepun compare kollies organically grow foi tanaka then from planned lokutake ngathane wima hama wara tafatu ko me onnan then ඒ විශ්නාංග on my future planning masaketa ves mi kuram mi jeheni malega adi hikumuge kala adi sarahaddaka ussarahadde ve sama e de bag e fahagave then ema ama ya ekko down my future mi balan then aron men heritage ministry awahaka dakka miharo malega huriha heritage site take hunnane ane mi mepuga ane fenna then ane hama building monument mosque ziyare huriha fund service then alon menna ministry in devvi fund service site ta mihar mihiri ane male city ge mepal laf then alon me ummida ki hama ministry a guligen mitam preserve kurang ane conserve kurang ane land use plan terege himanagen ekan kurung then adi ege iturum mihar ministry kandala by buffer ta ka achieve sure so e maseketa ve alon me exercise terege kurung mihara emme furuta marohala itanta map kurun mihiri alwon me kan koffa then male vili malege land use ekala ane map alafa e land use data tan alwon menna miharo ane balaleve aslu ane land use ke composition hunna goi ingeta eme miharo hama miti publish kura hisabun huriha be fulonna male vili malege ekala land use plan ge hunna composition ta ane balale vene ane green space a eheni hen ane institutional residential spaces mi hunna goi ngeta male adivili male waki then ane bus stops bus routes ane mi huriha maulumate male vili male gawon me mihiri map ko for bus stop taka ekko then maguge nantaka ane e route hinga gota then mtcc de hidmate vima mtcc site e route tallibe then bus stop ta alwana mihiri hama working hama map ko for me map then adi ituru kurenje tana adi male city ge by masaketa by hinga bus stop ta nettantanga bus stop ta harukurmuge masakke vesehima mi map riay ko for e tantanuge priority alwana menna ahama kandalagen kuriegen devene masakke then housing naki ekala eme magandu wahaka wima housing ge kankan alwon me ki goigota tankole detail ko balala funnan then miharu ekala urban density malege urban density balaro ekala avataka bahalairu galoluga ekala me density high kom mi fennan ingeta ehemima ane eiden ek galolu kudaves vimaya ekkon aslu ingeta e jaga goto eheme ek population density high wani dege turan alon men balala funnane kala ane average ane person per hectare mal malege fassatega haddiha ha mihum per hectare kam mi jeheni vili malega e nisbatun wara rangalu satega nodi ashe ane mihum per hectare geta then malege average household size alone me kala census ke maulumata bina ko me balani average household size ki 5.1 vili malega ane 4.9 mihu gota den e maulumata enna excuse me
ඉඳලා so this is the starter one. Yeah. දෙම දෙකී හමාරුණු දෙන්නවි මවුලුමත් මිහිරි කොඩකෝ එකල පයි චාට් අදි අනේ බා ග්‍රාෆික් ගොතුග අනේ උමුරු ෆුරයා දෙන් අනේ මාලේ විලි මාලේ the rest of the අනේ greater Male region ngeto මිහාරු අනේ 40% of the population මිලි රාජ්‍යගේ මේ ඔලෙනි greater Male region ග දෙගෙතන ෆස්වල් 7% මේ ඔලෙනි මාලේ විලි මාලේක ngeto අනේ මොලි ආබාදි එහෙම අනේ ඒ composition හම වර බොඩ stark difference en ebul den greater Male wima den ege ithulun den algon men demme dekki ekala population mi reside kura tanta Male Vilimale ga balalaru ekala residential gothita noni blokuta mihar mihiri wakin fenna goy hadafa wodu taka bahafa ngeto ehim ekala එහෙන් හුරිහා land use take remove kofa hamekani residential la public housing na commercial housing na mihar tibe fuluna ne ti fenilawani ingeto ehmema ekala percentage wise ko malega 42% residential laki ehmema ane bayki ehni hem beenun taka ingeto pure residential gotu vilimaalege gotu den algon menna fenna gotu gawaran healthy ane 16% waru mi olen ingeto den ege composition den waki mir maalega hahas essatega nodi hadde ane private plots vilimaalega hatastega a private plots me onan dege bandara goti amilla goti den adi algon menna waki classification ka nuleve babaves eba ule ingeto unidentified goti take ege bulage aganda 7% ingeto den mige ekala algon men beli plotuge gotige size kihineto hunnani male vilimale ingeto den ekala sarukarun kandala hastega akafuta ture kuda tantanaki ekala uninhabitable noni tura divide nu korave noni den mihatana sarukarun hinga furi housing program ges bala mingande hastega akafuta ki detto ehima ei algon men bedding emme kuda classification kama ebbalafa den ehri bahalafa hastege enghaha dehaha tinhaha hummacha den eti behigen da goi ane mi fennani ane vilimale den adi malege avattaka vilimale veslage ingeto den ma hastega akafuta turen kuda plotuta emme ginai maafanna ane hemvera ingeto nisbatun ekamu ane mi bagrafum bale alaruse benge wara evvaruka den mi olene hastege enghaha den ane dehaha tinhaha hum beyond ane nisbatum madu ingeto ane emme ginako mi olene hastege dehahu gedeto mi bodu ba mi ane olen den vilimale ga nisbatun hastege akafuta turen kuda tantam wara kuda hema fahun ekala abadu vilimale wima e ba rangalu vilimale ingeto den algon men beli ekala kihinetto e plotuta mi composition mi ane blokuta ku gatere behifa mihiri aso balambeenumani algon men beli ek hastega ka futa turen kuda plotuta ka ki emme ekala ane ekala emme awahan attend kuran je gotita adi planning masakate curious ehin housing masakate curious emme awaha attend kuran je gotitan attend kuran je classification kam den eri algon men me pap mi haro bahala ehin kom block ekga konta ko kita mikahala goti into ingene den adi size wise ko mi ingedi so ehme misalaka කාරිසාය හිඟාරුවස් එංකාල කම හිඟාරුවස් එම්මෙ ඩෙන්ස් බ්ලොක් දෙන් අදි එම්මෙ කුදි ගෝතිතන් හොරි බ්ලොකුතන් අලවන් මෙන්න මිහාරෝ identify වෙෆ මිහිරි ඉංගෙත සයිස් බේස් කොෆ den mirege percentage ves ane anenhem muhuriha gotita kabbalaro hastege turen kuda uleni 100% hastege engha ha uleni 30% engha ha deha ha uleni 30% deha ha tingha uleni 12% tingha turen bodu uleni 8% goti geto akafutun alwan me bed me den ege adi itura classify kolla mihiri hama anenhem fenna gota den tibe funna bellewimas ingene hama residential area ge tereng
වර බොඩ බෙහිෆ මිහිරි එකම ද අලුගොන්න මෙන්න අදි ඩීපර් ස්ටඩි තකකොම් මිසාලක බෙලිදානේ කොම් බ්ලොක් එක ගතෝ ඒ ගොතන් එම්මෙගිනයි මෙහර මිෆෙන්නනි හස්තේගේ තුරෙන් කුඩ ගෝතිත හුරි තන්ත ඉංගෙත දැන් අනේ අලුගොන්න මෙන්න අදි ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಫೆನ್ ಅವರ ತುರೆಂತ ಅಂಕೊಳೆ ನೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಕೊಂ ಹೊಡಿ ಬೆಹಿಫ ಹೊಡಿ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರಿ ಬಾ ದೆನ್ ಅದು ಅಣೆ ಏರೋ ಓಕೆ ದೆಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ದಿಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಲೆಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತಕ ಅಣೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಕ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೆಪುಕೊಲ್ಲ ಫ ಕಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಮಿಕಿಯಾ 200 ಮೀಟರ್ ನೋನಿ 2.5 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಗ್ಗ ಮಿ ಹುರಿಯಾತಂತ ಮಾಲೆಗ ಮೆಪಕೊಲ್ಲೆ ಇಂಗೆ ತೋ ಎಹೆ ಫುರತುಮ ಮಿಸ್ಕಿತ ಬಲಾಲ ನಮ ಮಿಸ್ಕಿತ ಅನೆ ಬೆಹಿಫ ಹುರಿ ಗೊಯ್ ವರ ಬೊಡಂ ಹಮ ಮಿಸ್ಕಿತ ಹುರಿಹಾ ಏರಿಯಾ ಕವ ಕುರೆ ಮಾಲೆಗೆ ಎಹೆ ಅನೆ ಏಗೆ ಅನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಲೆಗ ರಂಗಳು ವರ ಮದು ಸರಹದ್ದು ತಕೆ ಮಿ ಎಂಪಿಎಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿನ್ ನಾ ದೆನ್ ಮಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಾಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮಿ ಫೆನ್ನನ್ ද විලිමාලේ කි අනේ නිස්පතුන් කුඩ රශවීම වර වෝකබල් රශවීම හම බොඩු බෑ කව කුරේ අරවන දෙන්නේ දෙන් හෙල්ත් කෙයා අරවන මිහිරි මෙප් කොෆ අනේ හොස්පිටල් තක ක්ලිනික් තක ඉංගෙත දෙන් කමර්ෂල් කොන් හින්ගා බයි කුදි ක්ලිනික් නාරා හොරදාන ඉංගෙත දෙන් කමකෝ හොස්පිටල් තන් හුන්නාන දෙන් Google ಗ ಹುರಿಯಾಮ ಹುರಿಹಾ ක්ලිනික් මෙප් කොෆ මිචස් මිරි walking distance tere laaf engeta den health care facilities ki hagigatuga 200 meter tere hunnan jehe tantan nun kommehna konne engeta rangalu ek tertiary level tantan etone bodo area tere ge sureda den educational facilities balaro algon men tere war bodo deke wahake kala school tam locator for me hunna gotum school එකල බලා දා දියුමුග වරබොඩ ට්‍රැෆික් කන්ජෙෂන් එබ ආදේ ඒද වරබොඩ වාහකේ කන්නෝනි එකල ඉෂුවක වෙෆමින්නන් දෙන්නම සසු මීග එකල වෝඩුත කොත බලායරෝ අනේහෙන් කොම වෝඩෙග්ග එකල දෙතින් ස්කූල් හුන්න ගොත බෙහිෆ මිහිරි එහෙම ස්කූල් තකුගේ එකල ඒ හුරි ලොකේෂන් ත මුලියකුන් නිස්බතකුන් ගෝහිකේ දෙන්නවේ කන්නෙන් අලුගඩ හීවන එකමුකු මීග උලේ කන්නෙන්ගේ ಹೆಂವೇರುಗ ಹುಣ್ಣ ಕುಜ್ಜಕು ದಣಿ ಹೆಂವೇರತ್ತೋ ನುಣಿ ಮಾಪಣ್ಣಗ ಹುಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲಕತ್ತೋ ಏಕಾಹಲ ಕಂಕಂ ಕಣ್ಣೆಗೆ ದೆ ಮಿಕಾ ಸ್ಟಡಿ ಎತ್ತೆರೆನ್ ದೆಂಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕೊರಂಜೆನ್ ಎ ಸೀದಾ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನ್ನು ಎತ್ತುರನ್ ಡೀಪರ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಗೆ ಏಕ ಮಾಲೆ ಬಲಾಯರು ಅಣೆಹೆಂ ಹಮ ಅದಿ ಹಾಸಕೋ ಗಲೊಳು ಅಣೆ ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿಗ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಎಕಲ ಕವರೇಜ್ ಹೈ ದತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಅಣೆ ಗ್ರೇಡ್ 1 to 12 ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಬೆಲಿ ಕಮುಗ ವಿ ನಮಸ್ then ane vilimaalege school main then sports and recreation ga hama wara bodu ba eba miss out we then meega tibe from ballawali me singene ekala maalege medutere huhi detto e ekala old maale mikia existing maalega ero ekala sports beenuwa size ge binta nunegi ne de meega ek galolu dandu innan ane de ekama ehen huriha ane nadu take ves mihiri ekala beeruga deta ane mebuni mi area beeruga ma ane alang hikki sarahadduga me den mige bule hama cover nuwa sarahaddu taken hama ane male terega ehima sports and recreation ga walkability angle lakun em rangaleke denneve kanne mi study akun den ege itunun den alwonu mi batangol avaskollana den mihiri bank court fire station mikahale ehni hen institutions tabes alwonu me pokolla then amenities tabes mehar google lum ane ebe from published location publish ko for huriha guest house se ane cafe restaurant then industrial site vejja malonu mihiri ane me mepuga fenna navonu me future studies on kannenga misalaka industrial ta be fori go ittaka riya kuran jam kuran then me tibe from ge hama ane visual visna ganna ekala open space index mehar ingeta මිහාරෝ විලිමාලේග මීහක ජෙහේ අනේ අක ෆූටු මි විලිමාලේග සතේග නුවදිය තිනේ විලිමාලේ වරන් ඕපන් ස්පේස් per person healthy මාලේ වරක් කුඩ මාලේග ගෑගඬක අනේ 5.4 square feet අනේ හරවන්න මම කියන්නේ 2 ෆූටුගේ තෂිමුට් දෙද්ද
then hulumale vejjiyamun ane male thuren rangalu ane hulumale ge mele 2.5 square meter per person 27 square feet then WHO standard algon menaka me mepaka noel leve ma bodu ane 9 square meter per person ane WHO standard ek ei mi presentation ge me fahubay ki daangon mi moli presentation ge me fahubay daana ingeto daangon mi masake kuriya daan mi gastu kura gote ki mi maulumata bina kofa ekala kihinetto ane male vilimala den adi uhulu male ves ane ya visnagen ane kuriyan oittaga plan koran daangon mi de suggestion na ki aslo male yang asu immediately land use plan එක තුරෙන් දුරශේ විස්නං මේ ජහනේ land use plan එක මේ දෙකවෙනි 5 year එක horizon එක වාහක ගිණ පාරු then 20 years of plan කරන එකම 5 years on revise කරාති වර short term ko විස්නේ by far all one මේක බදලුග 2030 එක of course land use planning but 2050 then adi එතුන වෙස් කුරියා මාලේගේ urban strategies මාලේ රයිතුන්නා එක්කෝ විස්නම් ෆෙෂිදානේ බයි then මිහාරු බයි බේරු ගමුතකෝගේ examples අලවන්න මන ෆෙනේ අනේ 2080 යා හැම වෙස් අනේ visioning documents හදාෆු හුන්න තන් එහිම ඒකහලෙන් approach අලවන්න මේ හොෂාලන් ඉංගත then රම්සි ෆෙෂීරු ෆාහ කුරිහෙන් මිහාරු existing LUP ಗ huri bay dimanuwa maulumat tan update kollum ewane revision ge magando ekkamaka de enames revision LUP revision naka daru mihar male ge long term goal ta noni male sarahadu ge long term goal ta nengi LUP revision ne muraja kurumuge baluga migota visionin naka ekkon annan alon me suggest koran de me mihiri a planning process fennane goy muraja kurun then muraja kofa council hushelu then ane public consultation ama hinga fa council hushala fa planning ministry fast korame men and they afa tamfiz kofa muraja kurun then action plan ki then me masake kuriya dairo ekala bainal lagwami mingadata ka gotta ane mi plan tayyar kurum mane e goal of course the maleki mihara turen boda dirule kishigen wa tanaka hedidaneto masake kurevidaneto den ane emme bimuge miharo gotige dorut housing nasha transport den adi environment adi economy emme faida huri gotaka mikan kurani kihineto the me algonde himani planning warigina wahaka dekeve ekam ko land use planning level athila nuwa ekkamaki ekala environmental issues then adi hasako 2050 2080 visna iru ane කඩුගේ ලොණුගඬ මියන්න බදලා එක්ක මාලේ කිහිනෙත්තෝ ඒ හිසාබදාර ඔන්නානේ මාලේ ස්මී ගෑගඬක 1.2 1.5 meters මතිගම නේ show protection ජෙහිදාන් එනමස් ලොණුගඬ උෆුලිගෙන් අන්නේරු habitable වානෙතෝ ඒ ස්පේන්න විස්නායර එහිම ඒකහල ගොතක දෙමෙහෙට්ටනෙවි ගොතක මාලේ විලි මාලේ විස්තුන් ඒ අලගොන් මෙන්න නේ මුහිමු කමක මේවනේ ඉංගෙත දැන් මිහාරුගේ හුරි මවුලුමත් වීහස් බොඩක publish koggen rayitunge bavrivun himanage mimasake kurun ehmege aso demme algon men fudata me deki LISS hama publish kurun den mi kahla masakate kuraru mi masake kuram mi ulekan yulan koffa hama emme preliminary level ges ane rayitunge baruma ekko mikan gengossa plan akan araibu den algon men nan adi ekala urban strategy enu fene ekala mihatana malega hadafa miha long term me masake kuram feshum mi suggestion aki den demme dekki road map ge wahaka me dekkane kuru muddata ki ekala mihar sarukarum wes national development plan hedunge masaken eba kuriya gende hamahu ge terega national development plan onnan mige iturun algon men ane midawruge fenijje de aga anuna atan ane national planning ektaka ane urban development ektaka එයා ගුලිගෙන් අරගොන් මේ plan එක ගෙන්නන්ජේ බදල් නුනි මේ plan detail වංජේ level තෆාතුවේ මම බේෆලොන් LUP එකගේ වාහක නුදක ආගානුන්තක ගොන්නනි physical development plan එකගේ වාහක so එහෙම මේ A level ලක නෝ මිහාරු හෙදිෆෝයි LUP ඔති කියේ එහෙම මේ level ල ගෙන්දියුම් වානේ හැම ගෑම short term plan එක then ane medurasta නුනි mid term එක කියන්නේ 2050 කුරින් 25
දැන් දුර රාස්තා මේ කියන්නේ අනේ 2080 ආහම එමෙ මෙකල අනේ SDG goals දැන් අලගොන් දැන් තිමා වෙට්ටා මිකාල වාහකත මියන්නනේ ඒ හිසාබ විස්නම් ෆෂා හිසාබ නේද so ඒගේ road mapping දැන් ආම වර quickly තිබේ ෆලොන්න මේ ෆාකොලන එක මිහාරුගේ LUP බදල් අන්න ඊරු විස්නංජේ කංකමකී තිලමාලේ bridge අනේ තිලමාලේ bridge විලිමාලය ගුලිගෙන් දායරු විලිමාලයේගේ land use plan ඔන්නන් ජෙහෙනි කීනතෝ නොනි අසු vehicle ත වන්නානතෝ නොවන්නානතෝ කීනතෝ අනේ හුස්ජාග බාවන් ජෙහෙනි මීහුන් ඉතුරුවානතෝ නුන්තෝ ඒකංකම රියාය කුරන් ජෙහ වගුතු කන්නේගේ අසුමේ අලගොන්නාසරුග තංකොල ලස්වස් වෙජ්ජෙ මෙහා දැන් ගානුන ගව දෙම දෙකි වාහක දැන් මාලේගේ සරහදුගේ එහෙම් ප්ලෑන් තක බදලව ಹುಳುಮಾಲೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ವರಫಹು HDC ರಿವೈಸ್ ಕೊಫಿ ಗುಳಿಫಳುಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಹದ್ದವ ಫೆದೆನ್ ಗಿರಾವರು ಅದಿದೆನ್ ಉತುರು ತಿಲಫಳುಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ತಕೆ ನೋ ಫೆನೆ ದೆನ್ ತಿಲಫುಶಿ ಅಕಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೌಂಟ್ ತಿಲಫುಶಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ತಕೆ HDC ಗೆ ಎಂಗುಳುವ ದೆನ್ ರಸ್ಮಾಲೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಪ್ಲಾನ್ ತಕೆ ಹೆದಿಗೆನ್ ದಾಯರು ಮಾಲೆ ವಿಲಿ ಮಾಲೆ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಕ ಫಿಕ್ಸ್ ವಣಿ ಅಳವೊಂಡ್ ಮೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಬ ಜೆಹೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೆನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಕುರಿನ್ ದೆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಸುಮಿ ಬದಲ್ತ ದೆನ್ ಅದಿ ಆಬಾದಿಯ ಮಿಯಣ್ಣ ಬದಲ್ತ ಅಹಮ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಸರಹದ್ದ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಹಮ ವರಂ ಹೈ ಏಕಂ ಮದೆನ್ ನೋವೆ ಎಮಿಮ ಎಯಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮನ್ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತೋ ಮಿ ಅನೆ ಎಕೊಮಡೇಟ್ ಕೊರೆವೆನೆ ಹಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಿಯಣ್ಣ ಬಾರು ಬೊಡುಮ ಕಿವೆಸ್ ಹಮ ಆಬಾದಿಯ ಮಿಯಣ್ಣ ಬಾರು ಬೊಡುವು ಹಗೀಗತ ನಿಯತ then mi project koriya genda dawa for goi ane 5-6 months ke project ka base ko fa hama furatama scoping then mihar ekore malumat ke ithura socio economic survey hingu then hama public consultation get through ko tasavvare nimmu then scenario take plan kurum then strategy take ane kati kurum strategy take develop kurum then mi LUPF අහු එකලා අන්නන්ජේ ගානෝනි ඔනිගඩ වෙස් ගානෝනි ඔනිගඩගේ මිකනේ urban planning and development guidelines තකෙන් හුරු මෙහර ප්ලොට් තකේ ආදාප ප්ලොට් තකේගේ land use අනේ නිම්මීම එතාගේ development guideline තකෙන් හුන්නන් එබජේ කියාවරගේ setback එතෝ height එතෝ කුස්ජාග දුකරන් ජේනි කිනතෝ so ඒ බෑ අනේ මුහිමු then tanfiz kore onigande then planning ministry fast kurum then AFO monitor kurum then mege tere algon me innane thing public consultation workshop plan kofa miharu mihira tarita jafa mihiri e thing consultation ege iturun algon me focus group consultation take hingana tankole smaller ane groups takayko so e miharu mi kurigenda awa foi goi then hama em fahu gandege gotan algon menge teamuge structure then hama planner unna architect unne ithuru transport engineer environment consultant social consultant then economic consultant then production team ga me olani hama animation visualizers algonu me kurama sakata ema ane einge to algonu ge ane mi presentation ne kiyane tibe fulunge suwal taka huluwala shukriya ad saif ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರ ಉಫಾಕೊಫಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಹುರಿಹಾರ ಈತುಣ್ಣಾದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿತಾತಿಬಿ ಮೀಹುನ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಬಿಂತಕ ಮಾಲೆಗೆ ಕಾಂತಂ ಹುರಿಗೊಯ್ ರೀತಿಕೋ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಕುರೆವೇನ ಗೊತಕ ಮಸಕತೆ ಫೆಟ್ಟೆವೀಮ ಇಂಗೇತೋ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ದೆತಿನ್ ಸುವಾಲೆ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಮಿಹಾರೋ ತಿ ಫಾಹ ಕುರೆ ವಿಹೆನ್ ಸಾದವರಕ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿವಣ್ಣೆ ಹಸ್ತೇಕಕ್ ಫೋಟೋವರೆ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಟ್ ತೋಗ ಎವ್ವೆಸ್ವರೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನಂಗೆ ಎಬಹುರಿತೋ ಎ ಹಸತೇಕ ಅಕ ಫೋಟೋ ಎ ಸಾದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆರೇಗ ಕಾನ್ಫೈನ್ ವೆಫ ತಿಬಿ ಕಿಹಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಕಮೆ මෙහර වරක් එකශීගෙවේ මිසාලකන් ඒ 100% වෙදාන population ගේ 50% 40% මියම speculative කවුරුන්ලා ඉංගිගෙන නු මිදන්වන එකම වෙදානේ එහෙන්කම වඤ්ඤා ඒ 100% වර insignificant ko fenunas ඒ වෙදානේ මාලේගේ දිරියුලේ මිහුන්ගේ proportion බලායරුග වර බොඩ percentage එක එහෙම වීම වර බොඩන් ඉඟුම් බේනුමේ හැමේකනි plot එක නෝනේ plot ගේ size එක නෝනේ එතන් තංගුලේ ඉන්සානුන්න කි කිතම් මිහුන්තෝ ඒරුන් අල්ගොන් මෙන්න ෆසේ හවානේ planning strategies mi amedu visna den faha kollam beenun alugondo ingilan miharo oikkama waniwiya SOE takun maalega on kurani kiha bimetto adi SOE takun emme ekashena agug maale mihunnan ebin beenun kuran deeto adi e binta beenun kureveni emme ekashigen wa kankamatto misalaka ಹುರೆದಾನೆ ಹಮ ಮಾಲೆಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ತಾಂಗಿ ಬಹಟ್ಟಂಗ್ ಹವ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಂಕ ಏಕಮಕು ಮಿಸಾಲಕ STO ಇನ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಳ ಮಾಲೆಗಳು
emme agubodu bimuga amini mawga emme beenun teri goitto emme rangal goitto e suwalu algon mennan ufedden annani e bimuge beenun tan ingigenne mi ege ituran algon faha kollam beenu mi garage ta tibefulnan asuga mitang hunnane mawluma detto me mi garage gotuga register for bime vejja hunnane mawluma tehmem tibefulna land on nangawan eti tige tere inculcate kurevene kamal gondo gabul kureve den ege ituran alun faha kollam beenu mi magumati gori parking slot tavs ingene evs tibefulnan ege tere levene ekam kuden e expire wegen edani alun hitun tikan nimer farega no suredan kanne plots ekam ko hama for your information evs mi tige terege himenene mi e alun faha kollam beenu mi kantata ki mi correlation size dirule mihunga adada correlation ne commerce warege indication ne ingun warab beenu tere shukri alon jawab de mi dato aziyat saif okay ata okay ane thank you saif ane hama waram muhimu wahage furutumati denna ingeta miya wara hama important wahage furutumati dennavi ಪ್ಲೊಟುತಕುಗಳೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ಹಿಂಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದತ್ತು ಆಣೆ ಅಳವೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಅಣೆ ಅದಿ ಮೀೊಳನಿ ಸೀದಾ ಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೂರೆ ಏಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೊಟುಗುಗಳೇ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ಏಕೆ ಹಗೀಗತುಗೆ ಬೇಫುಳು ಪ್ಲೊಟು ಲೆವೆಲ್ ಏಕೆ ಡಾಟಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ಕುರೆ ಅವಳೊಮ್ಮೆ ಏಕಿ ಹಮ ಏಕಿ ರರ್ರಶುಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿರು ಅಣೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊಫ ಉಣ್ಣಾಣೆ ಬೇಫುಳುನ ಲಿಯೆಗೆನ್ ಎ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದ ಹಿಂಗೆತು ಏಮಿ ಅದಿವಸ ಅವಗೊಂಡೆ ಹೀವಣಿ ಕುರಿಯ ಇರು ಫುರುಸತು ಎಬೊಂಗೆನ್ ಹಮ ಸೀದಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೊಟುಗು ಉಳೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದು ಹೋದ ಏಕ ಮುದ್ದೆನ್ ಏರ್ ನಳಗೊಂಡೆ ವರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಎವೆಸ್ ಹೋದ ಫೆಂಗೆ ತೊ ಮಿಸಾಲಕನ್ ಎ ಡಾಟಾ ನುಲಿ ಬೆಣಿಯೋ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂ ಎಬಹುರಿ ಏಕಲ ಡ್ರೋನ್ ಇಮೇಜರಿ ಥ್ರೂ ಕೊಂ ಏಕಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ತ ಲಿಬಿಫ ಎಮಿ ಮಿ ಪ್ಲೊಟು ತಕುಗೆ ಹೈಟ್ ತಂ ಎಬ ಇಂಗೆ ಎಮಿ ಮಿಹಾರ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಅದಿ ಮೇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನು ಕುರವನಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಒತ್ತ ಎಬ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರವೆ ಅನೆ ದೆಬುರಿಯನ್ ಹುರಿ ಕಿತತ್ತಂತೋ ಎಬ್ಬುರಿಯನ್ ಹುರಿ ಕಿತತ್ತಂತೋ ದಿಹಬುರಿಯನ್ ಹುರಿ ಕಿತತ್ತಂತೋ ಏಗೆ ಮೆಪತಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಬಹುರಿ ಮಿಹಾರೋ ಅನೆ ರಫ್ಕೋ ಜನರೇಟ್ ಕುರೈಫ ಎಮಿಮ ಸೀದಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೇಗುನಸ್ ಏಕೆ ಅಕಫೋಟೋ 600 ವೆಫ ದೆಬುರಿಯ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಅಂದಾಜಾ ಕುರವಿದಾನೆ ಎವರು ಜಾಗಗೆ ಉಳೇಣಿ ಕಿತ ಮೀಹುಂತೋ ದೆ ಹೆಣ್ಣಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕಲ ವರಂಗ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಕೊ ಮಿউಳೆ ವಿದೇಶಿ ಮಿউಳೆ ತಂತಂಗ್ ಉಳೆ ಹೆಂಗ್ ಹುರೆದಾನೆ ವರಂಗ್ ಏಕಲ ಹೀವಸ್ ನು ಕುರಾಕ ಹಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಏಕಂ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರೆ ಕುರವಿದಾನೆ den emima eggotaki sensors unge maulumat libun aneggotaki algon menge mi work around ayko tibe fulna commerce warege maulumat dino ingeto mi algon me rawa fe methodology ki furatama swal ane devana swaluga ade miharu ingene ane commercial co noni institutes difa huri kita binto ingeto alonda miedu ekkala filter kollafa misal akan STO difini miveni bintake kiafa visual dekke level akano ready wege miasa mindiki e namaves mihar alon men e data extract kureven hama egota map ta generate kureven e maulumat ekamuko alon faha kollam beno mihar land use inge ekamuko miveni bime difini miveni SOE ekashe mikoluge maulumatun dakka nama algon mena eti visualize kureven ingeta e mikoluge registry noni information non STO de fori kitabin kam vejjamu we can show it very easily ingeta de masekke algon men ramzi men nako kuramu midani ege huri gaps ta fill kof eti publish kurun asu intention nakives ei devana swal that garage algonde hiwane warang in depth studying adanjene ege soe methodology miharo city council ga hunna endetto ane gege kurehun fast kurensha ane construction huddela huriha kurehun take that e kurehun ta jeheni process kofa kitataagato garage plan kofa ini balan ingeta erun ekala individual plot takugo huri kita garage to mihuriha gegga miveni size ge garage e buhuri to algon men miya thila kureven ane adi masaka algon men egotaka kuriyegendaka visna fenne algonda gabul kure egotuga mibuna pre processing naki adi ane digu masakkate eka meida algonda visnu goy adi tibe fulun enon gote suggest ko fiam we can look at it timwana wahake hatarwana wahake ka saif dalwi
ಪಾಕಿನ್ ಪ್ಲೋಟುತ ಅಳಗೊಂಡು ಏರು ಮಿ ಮೆಪ್ಪುಗ ದೆಕ್ಕಿ ಹೆಂವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿಹಾರು ಮಿಹಿರಿ ಮಿಯ ಅಣೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹುರಿ ಹಾ ಪಾಕಿಣ್ಣೆ ಹಮ ಅಳಾಫ ಹಿಂಗೇತ ದೆಂಗ್ ಏಮಿಮ ಎಚಿ ಹಮ ಹುರಿ ಹಾಚೆ ಎಬ ಹುರಿ ಮಿಹಾರು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆ ಅಳಾಫ ಏಮಿಮ ಏಕಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಗಬುಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀಂದಿ ಮಿಹಾರು ವೆಫ ಹಿಂಗೇತ සයිෆ් වෙච්ච විතර මේ අහම මාසෙකට ෆසේක ෆහරුග එම්මෙ ෆසේ ගොතක නුවදාන ගේගේගේ මෙප්ත එක ඩ්‍රොයින්ග්ස් නගාගෙන් ගරාජ් කොම්බෙගෙග්ස් දෙ ඉන්නාන ගරාජ් එකත් එක වකිකමකන් ඉමාර බේනු කුරුමක හුද්ද කියා එච්චෙන් හුන්නාරු මන් දු කොෆ ඒගේ ඉන්නාන ගරාජ් එක රෙජිස්ටර් ෆති ඒ මා ෆසේ ගොතක වන් ෆිල්ටර් කොල්ලා නේත ඒ designating a building for a specific purpose කියා ෆෝමෙන් ඔයගෙන් එකන් අහරුමෙන් කුරා එහෙම මේ තියා බලාලි you can take an exhaustive list of garages or whatever egeto mi gudane vis waki kollevene fihare vis waki kollevene ege tere shukriya डिप्यूटी में अच्छे विदाल शुक्रिया मैं आंगण हितु गेगे कुन्न गराज की ए बाई गामिल्ला मुदलेंगे ए बाई गामिल्ला मुदलें नगा आउल में मीत लाभ एक्सपोज कर लो मैं रागल काम का नुएदान करने वहाँ बुना दे मैं आस मी आदे मैं आउल में मी विस्नाफरी सिस्टम तेरे एबे को बेन वज्जिया में एबे के गे मालूमात एबे का बराबर बता दे को तो एमी के मिसा का अलगोन में अलगोन गे हरिहा मालूमात अलगोन गे मी कोंदे पासवर्ड नुनी इफास मते के बेदेन जेने मैं अलगोन में गे का अति मिहा कार रजिस्ट्री को फे ए फेन्ना ने अलगोन मी इफास जहां वनी मा एदे बद अलगोन में डेटा बेस अपडेट को अलगोन में मास के को तक करम मास के में करन dem igota kuraruga mi agon menna wagutu nagana kame mi mase kata ki sam wara mi agon me fetike mi tafsil ko duha ko mase ke kurefa ka ne mi ta agon menna ke data no fene ko fettane e mi mase ke mi gota mi dan mi furtan fara mi tafsil gota ka mi mase ke kurewa mi dan ehima tibun wadan wana mi ete baddo me agon mi team ko mi baddon gos mi sa mi adabuni adi mi tan data ta livu datikama huriha kam suni kam kudus fa kuri मी वरा मुदो कम में करे नसुगा इनस मिहर आवन में नवर दुर आदिफ मोती इराद करे आवन में हम सितंबर में स्थिरेगा मी कशिन बाबर मालूमात हम आवन में ना मी हिस्सा को देवन रही तो ना हम मी इस चीज बितालो इस चीज ओके हम पूरी गेंदा जाता इतुरु सुवाल एबेंतो अराउंड फरातुन दे हम मि मसके कुरियगिंद मिहारो मि हुशेडी अने इतुरु कमक हम बेफलक देन अगन में हम मसके मि इतुरु बकुरा मि मालेगा मि अगन में काउंसिल दो को फरी बिंतका काउंसिल के कुजा में हुरिहाच पब्लिश करो मसके तक सब कुरंग अगन में हम डेटा वेरीफाई करो हम मि दो कमक भाती हम वकुत नगानी हम मी हम याको मी कुछ देविदान तंतना कुछ देवेन तंतना मी हुरिहाच सागोन में एक्को हम काउंसिल के ची मासिटी काउंसिल के हुरिहाच मासिटी हुरिहा राइतो ना फेन गोता अलगोन में पब्लिश करवे एने मी आम राइतो के ची आम राइतो को बेनो गाडी बदले गोता अलगोन में डेटाबेस मी मेदु विष्णु मेहर मेरी एगोता मी कुरिया दानी एम अलगोन में मी डिप्यूटी में ती विदालो कंतक हम एड्रेस करवे के दान मी हेदिगन दारो एगोता के डिप्यूटी में गे होरी तफसील तक डिप्यूटी में बेन वाडी लिवडा नवाने एक अलगोन दिबेन जे चन्नो एनस माल सिटी काउंसिल के बिमे वेज्यामो ए बिमे होरी तफसील माल सिटी के रहितुने दिबेन एगोत मीति एगोत अलगोन ममलेति बट्टम वेगेंदार निमिगेंदार को हम जिगेंदार डिप्यूटी में चेदालो अलगे तो गाने
මේ අද මේ විදාල වෙද්ද පාස්වර්ඩ් එක එක්කොන්නේ කොමගේ කපස් ඇතිවිකෙන් දාන්න අවමෙන් මීති ජගින් කොරෙන්ජේ මේ පාස්වර්ඩ් ලීක් එකෙන් එහෙම මේ ගත්ත නෝනියාව පාස්වර්ඩ් හොදා ගන්න එහෙම මේ ගත්ත මීති ආශුක්‍රේ ඊෆස් මෙදරික වදකින් එබෙෆ්ලික මොදමද බෙෆ්ල ෆෙන්නක තවුන් එකන් කොද්දේනි එහෙම ඒ වගේ දන්නවා ඩේටා ප්‍රොටෙක්ට් කොද්ද වෙන හම්බර පොට සාද අසයි ෆෙචේ දාලෝ ziet kiinetto aamu gotegga ehen cities ga hunnani misalaka public ngar bandara gocheke kon kahala information etto typically public available owners plot size algondo assume kurang HEA public information kama den ege residency ga tib jassa afati be permanent mi kon kaha HES etto aamuko erunnu ta ullasingen e hama wara rangal concern awon me divihinnaki adi mihatana e gota maulumat hamakoggen public sphere ga ge gota maulumat huribaino ekakame kuranya e concern sunnan hama agi got sehme hemmihus ekan kura goten ingumaki beenun terikame ehem saaf kollan ahali get ad awon menna amuko me fenna ehem gawmutakuges me fenna platform takuga open street maps ane tibeflu vesama ballawalen e hama public ane platform me open street maps e hama huriha gawmegge sama update kuramunda information take ingeto den amuko awondoge experience gawonda fennani land use e public information plot size e public information ane den ane height huri hachves hure usmina footprint site coverage e hunnane hama public information awonda tidannawa hen eikanne awondu nazaru gane hentantan was public of fenna information naki mihage nan ehen nuhure gotige registry ge numbering inda dane ekala unique identifier inda dane innane hage gatuge ingeto so unique identifier ane mibuna maulumat algonda nazaruga innane den mikes ka algon men ane garage nuni deme deputy mayor vidalu hen ge eterege huri information publish kurakan hushay nos ala den miga so de platform e mi olen ekkamaki ek council ge backend council ge planning purposes of enna maulumat e miharu sama hagigatu council ge huri maulumat alon me database kan alan e public kura public huri hache public vesna wana mi hunge hama zati maulumat e honnani miha ge nama ege jassa fori kudinge nama ekanga dekam mi case ga alon men la kiriya alon de gabul kure gotu huriya befuna swisnalan jehe maulumat ki ane registered area e registry ga inna area e hagigatu ga mikahala platform egga alon men mi anna visualization nu mi map kura iru uledane square feet detin square feet ge tafat ehmima ye kiafa kotu maru halaga noni kotega contest kurave area nune algon mita mi dakkani this is for hama kike bonani ke rough calculations achi hadala eka mige sabum warabboda faseha vegendane ane amu raitunnaves area measure kolla komme far ko registry no edane ka migege jage ki kya akafuta kya warakato hadal e opportunity mi liben den viafaritakaves ek land use tan hunna gotun ekala bimuge value kora valuation hada befulnaves ingen amita vasha mihiri miweni tantaka miweni commercial facility proximity to healthcare facilities ekahalechi mi olani public kuram wege shukriya mi miharu rai erko ko agun men abat timanna gya kya kar chigurito ham wege ma echsaki emihege ge hori chemeka fennan jene algonduge gega hori haching algonda e fase madurko wadage fennan jene wa algon magari iroko ko hakanu jene emihege gega chike maduma toda kare yem evara maduma den algon me masakke kuram medan ehma yodanwana miki kuda masakate me warab bodu masakate kuram medan mi hama alam mikan kuram medan ehma algon masuri daita ka henna masira kore de nimigen da rama relatively ham rangalo chden e publish kuram de hunnane feedback sibigen dane den e update kuram kan dan jina algonda hiwan ඊට සෙප්තැම්බර් මහ ටාගට් කොගේ මාසෙක මෙකොරනේ අනේ දිග මුත්තේ නුගන වර කුරු මුත්තේ මෙකම් මෙකොරෙන් දැන් ලෙන්ස් ප්ලෑන් ගස් මිහාර මි අගොන් මෙ අසු මි අලුන් රිවිසිට් කරන මිජුන් සවබකි එවස් තෆ්සීල් එවස් මවදුමාත නෙක් අනේ කුරිගේ ලෙන්ස් ප්ලෑන් ග එවස් තක ෆෙන්නා කරේ
adi ministry golagam secha nudibunu LG algon men golin eta episech moitto etana kanne phone off gecche public of kanne ecche mita ko ecche fenna kanne ehma lens plane publish korwegen daruga e huriha marhada kingi huriha mawdumata ki raituna fenna hundan jene ecche gotak mi urban plan consultant mi dalwan miye process singa gotak adi miye mawdumat hundan je gotak ehma algon men mikon kon nimeruga mi war furihemako ganuta gawata huri gotak huriha kam tafsil public korwegen daane emasake me koren ehma hadanwa मी नाज में अच्छे दालो शुक्रिया मैं फाको लंबेनो में मिहारो अलगन में मी काउंसिलर्स के बारे बड़ो इंटरेस्टिंग ए ब्लॉकेग हुन्ना मिसाल का दे वकीकमकं इमारा बेनुकुम रजिस्ट्री ग हुरी कंतत गराजु अति बाबा इता हुरी किता कमति फिहारतो इतनो का फहातंग हुरे तो इतनो का मिसाल का ट्यूशन सेंटर्स वियसा दिहें कमे वियसे ब्लॉकेग ग हुन्ना तंतंग एंगुंग ए अरुगंडा बारा मुहिम कमे भी मैं वाक धन्यवाद इंगे तो बराबर शुक्रिया हम अरुगंड से मितना इंथिया बगा सा ओनस फहा करो मुहिम कमे बे ओन इकोनॉमिक मिनिस्ट्री वाक द कंजे कमे हेल्थ मिनिस्ट्री मर रंगले कम बकोरवा ama health ministry mitanu huddata neti emihun ves cafe restaurant suddanu de hen economic ministry algon men nakane ma bad gulume mer garage ka difena thane economic ministry mi kora kama ki etana wefer hudda deni algon me kara hasnu heve sahanu da ema mi dawlatuge ministry ta algon men nabaje gulum onna me gulum bawen diyama mi maadega mi parking masata ka mir kan ta ke sab halu talibe me aro ata ki ebe fulu masnu ballo mitana ki garage to hecche etanuga mane abye far hudde de kam algon malum mate mili benema algon me ministers bahada ke mi kan saldo hawdani ko maadega parking shusta ke sam bode taldo ke liben dar algon ka boga algon me e gulum itno bade ko ke kuriya dan algon me sam se qur'an rat ko liya hem sab dimave hem ewa ka danawad astu ebe to ves be fulu itro suwada ko ade borso ko ziyata ramje che dalo mi den ane mi land information system asolme publish kurme kurin adi session bawan mi councilors aki councilors sang hama moli system inge dakka fa mi me de me tidalu gota feedback mi collect kuram marhala alme hamastos kama alme bedi city council ga chart go se fa kurve hama mi publish kuram radio mundairu by kale issues ta alme mi ziyat vidalu gota hama city council ge database go to registry ge database ingota naga fa alme mi har land information system ala fa mi hori em mi by far mi gege very known ge owners mi plota ka wada family ge plota click kolla fa before nangila wane me update mawdumat fahare ga made chart an alme maintain koram ganna chart an e mawdumat negi fa nekkama vejja owners an onna jena fursate mi kola mi council an hushelima council an islah kolla fa nekes chart update koram da so egotan e hamstu hoge muddate ka malum badani ever beenu ve ei war complex war gina plots mi ebori me almen then ziyat presentation terega mi hissa kore gagan ka noste ke ever gina plot ebori adi classify no bandar to amilla to ei kihine kine hori plots take to hss clear out kurma masekate mi land section ay ki galume eba koriye genda so em hamstu hoge mudaten adi beenu ve mi te publish kofa mi comment collect kofa then emme furihame chalmena publish kore waran they ham ongoing process ka me yawani den ham gotita kami plots ka annamande badalta abadis ko me dokas den mi masakata ki hama abadas dire onna masakata ka wani hama mi dire ecche me ecche ki kotakas mi nimi nudana mi duni on hado kai e wax tanwa den hama agon fa karone maru misa kaaniwa sarad hori ei block ko to mi bedeni ekama etaburi foti jahafa em hss ne agon men ka identify kore me hori hado em miharo mi nimigen daruga etanuga kaaka kondana to difori barabar badadar fennam dane emawdu matus edem ei agon men public quran se mawdu matake etanuga horiya tafsil take hama quran ekam echita agon men hama irat kore september masere hama kore dane ramje chedal then mi item demmaluma kurin asu mi LUP revision none LUP revision revisit kurun etasu almen councilors ke approval le benuwane council approval le ekkon almen na mi LUP revision mi exercise fasha gana wen hemmas ekama mi goten emma de banget ema agon mi ushala mi LUP revisit kuran uddeka kuriyata saifane tayat kurvi
Taifta kure vi agun vote ka hala. Mar bada shukriya aur ya phone hum ami item fast vendi den item fast ven gossi den ekam namas deputy me chavidalo මේ LGP රිවයිස් කරමු දාවගතුක අලුම සම එදෙන් හම මොඩි බෙපාක ඔය ලොකේෂන් මොඩි බෙපාක එත්තන්ගේ ග්‍රීන් ඒරියා ගත කණ්ඩාලා ෆෙත්තන ඒතිවස් හම අලුමෙන් ඩෙවලොප් කරවේ ගතක LGP මාල් ඒරියා බදල කොඩලා ජෝගේ අලුම වර දෙකම शुक्रिया අද හොනේ පබ්ලික් කන්සල්ටේෂන් එක දානේ හැම අර බෑවර කන්සල්ටේෂන් ගානේ හිඟාරුග දැන් අලගොන් මෙන් හැම හොරිහා කමස් රියාකෝගෙන් කුරිය කෙන් දානේ දැන් මේ වගේ දන්නවා නේ ඕකේ බරබර शुक्रिया thank you deputy mayor mi jumdo ko mi algona mo shala ke mi algon me ta gengule chi ane am benu takaradi ek kumpundu to benu takka benu beba එහෙම ඒක අගොතක කණ්ඩායම් අලගොන් මේ කෝපරේට් කමිටි නස් නිම්මාදෙන් ජෙහින් ප්‍රොපෝස් කොෆින් අගේව සබෙන් මේ අලගොන් මෙගේ මේ ආමතිමත කම බෑ මේ හොටලනේ කිය ගඩිරක ඉන්හාස් රුෆියා නකාගතම ස්නොක් ලිෆ්ට් කොයිජද සෝෂාලා ෆෙන් එහෙම අලගොන් මෙන්න මාසිත ෆාස් කොලෙජ් එකත් කුරිය ගෙන්ද වෙන මිහාරස් එහෙම කමිටි එක දැන් අස් කුරිය ගෙන්ද වේදාන මුල්ෆනස් නිම්බිදාන නිමිජ්ජ අලගොන් මෙන්න මිහාරස් ඒක කොයිජද වෙන එහෙම මේ ඩිපුටි මේච් විදාලා මේ මේ HBB හොෂාලාෆේ ඉංගස්ටුෆියා අගු ඒ ගඩීරක ඉංගස්ටුෆියාගේ මගුන් ස්නොක්ලිෆ්ට් ශාලාෆ අගකී අලගොන් ගබල් කුරාගතුග රකලෝ අගකම අලගන දෆා කුරන ඒ මාලේග කොන්ෆොන්ටි තකුම් කෙරේන වෙච්චි කුජමි දෙවෙනි ගඩීරක අම ඉංගස්ටුෆියා ෆනස්තේ රුෆියා දෙ අද දකම් මි දෙවෙනි කෙරේන වෙච්චි එමේ මගුන් හම කෙරේන බාට්ටක් තන්තා කුරා දෙබොර තිම්බොර මතේ කුරා කා බසක්කියා මේ ස්නොක්ලිෆ්ට් වස් මේ කුරම මෙදනි දෝ එහෙම මේම අලගොන හිතොන් ඉංගස්ටුෆියා ගඩීරක නගලක මලන ෆෙන්න ශුක්‍රියා mi councilor Ayman Echevidalo me Male City Council ga me coach me kereno noni me and snow lift noni avundu me abbe de buses genesa hame de buses ves beeno me nokure yonnani baava එහෙම වෙජක වඤ්ඤා කි කංකම නෝනේ අදි ස්කූල් ත නෝනේ අදි ටීම් එන් ඇස්කස් වට කොම්ම කමක වියස් එච්චි කුයියද වෙන ගොතෙන් අබජේ හදන් මෙහනම මේ ගෙනා ගොත ගෙනසම ඒ බස් බේන නොකර යොන්න එහෙම එකම වෙස් මේ අරණු මම බේන ගොතෙන් නිම්ම දෙබහ එබහ और शुक्रिया अयमन एस वितालो अरे काउंसिलर फाकरे माले सिटी काउंसिल गे आदे तक उलंदु
koya dukuruma behe gawai den ibowe den ani mi enames mi gawai tanfiz kurumga mi haibbar number ga mi municipal service committee mi ogoto ekamaka algon men idari gota kunna fe algon wara bodan eden first member unge council member unge macha ekule municipal service committee en fada committee ge dashun mikan kurevene gotaka municipal service committee en onnakam algon idari gotun fenna tin hindanna mi gavado ga mi algon dana item number 5 ka ingeta item number 4 go kota 4 ke moti mi smoke lift kuja mi dukro hem eti inha sofia faha kora mi fenwadan wanya no de chvidalon මේ අලුණු මේ කුරීක දෙම්මෙග මේ එජෙන්ඩා අයිටම් මං එච්ච දන්නවද මේ එස්ටි දෙම්මේ ෆාහ කුරේ ගොත මේ අර මේ එව්වස් කාලා බදලෙන් එව්වස් කාලා මේ අනේ කමෙ ගෙනෙවේනි මීග බුණා ගොතුම් වෙජ්ජා ගවාදු බුණා ගොතුම් වියා මේ මුනිසිපල් සර්විස් කොමිටියෙන් එකුලවාලාගෙන් ගෙතෝ එහෙම ෆස් මෙම්බරුන්ගේ කොමිටියෙන් එකුලවාලන් ජෙහෙ කමන් ඒ කොමිටියෙන් කම ආම ඛිදුමෙත්තකා බෙහෙ මිකාල කංකමුග බදලු ගෙනෙවේනි එබ ඕවේ කවුන්සිල් ගෙනි මොමෙක්ගේ මච්චම් මීතෙනි මාෆමි ඔති ගෙතෝ එහෙම මම මීති එකුලවා නුලා මේ අලුගුන් මෙන්න කෂේ මේ එව්වස් කාලා බදල්ත කෙනුවේ ගෙනෙවේනි එහෙම අලුගුන් වෙස් ෆෙනේ SGA ෆාහක කුරෙවි ගොත මේ කොමිටි අනේ නංගවන් ගෙතෝ නංගවන් නුනියකයි මේ බදල්තක ගෙනෙවෙන කම කන්නු මේ ගවාදු ගෝති කිය කවුන්සිලුම් ෆාස්කෝ ෆෙන් එච්චෙමි ගෙතෝ එමෙ මේ වාහක දන්නවාද අද මේ සයිෆ් චිදලා මේ ඒරු ගවර්නමන්ට් මුනිසිපල් කමිටි වාලා මුනිසිපල් කමිටි ෆන්ක්ෂන්ස් බහාලි තා ෆහු කමිටි රීකන්ස්ටිටියුට් කුරියර් එමාමති ගවාදුගේ මුනිසිපල් කමිටි එත්තන් කොළ අල්ගොඩමගේ මිහාරු එක්සිස්ටිං කමිටි එක ලන්දිමනි මුනි ආ කමිටියෙන් හදා කරනු ජේ කොමෙන් हम रोड एंड पब्लिक सर्विसेज कमिटी बुनी मनी मनी एति पब्लिक सर्विसेज अवल में फास कुरिए गोता मुनिसिपल कमिटी वालम फेने के अवल में वाली इत्तलं हुरिहा बारें एवेफोतीमा एरुगे समय वाहक देकेफ रोड बहाला एमे हम ए इन तंकोल मुनिसिपल कमिटी ने बलानी तंकोल गवाद बदल गेन्नम विनोंतो लैंड कमिटी ने बलानी नूनिया कोऑपरेट कमिटी ने बलानी नूनिया मी पब्लिक स्पेसेस कमिटी ने बलानी कमा गुलुं हरि कमिटी कुलने बलानी एनी मुनी एरुं आ कमिटी फद्दा करनो जे mi agonda ecce danwade uriya agutakan ma kandata mi har min dia corporate committee mi hawal ko mene mi robe kama hasa committee ma agon me mi har mi gawado go ecce ki corporate committee ni ma ecce gotan agon me fast kori me kan hamaje di to committee na kanu je ad nazim ecce vidalwade ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಅಳುಗಂಡು ಹುಷಾಳಂಗೆ ಹೆವೆಜ್ಜಂ ಮೀ ಗವಾದು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಮಿಟಿ ಒಯ್ ತಂಕೊಳು ಏಕನ ಇಸ್ಲಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಫೆನೆಂಗೆ ತೋ ಹಮ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸವ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಏಮ ಮೀ ನಾಸಿಮ ಹುಷಾಳಿ ಮೀ ಹುಷಾಳು ಅಗೊಂಡು ಮೀ ತಾಯಿದ ಕ ಹಾಲಂಗ ಅಬ ತಾಯಿದ ಅನ್ ಏ ಅನೆ ಕೋಪರೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಗೊಂಡು ಮೇ ಏಮ ಮೀ ನಾಸಿಮ ಹುಷಾಳಾಫ ಸೈಫ್ ತಾಯಿದ ಕುರವೆ ಅಗೊಂಡು ಓಟ ಕ ಹಾಲ ಗವಾದು ಕ मियोगुते म्युनिसिपल कमिटी तंग मियोगुतो कमा में कमिटी की कोविड कमिटी वाते को तो बंद करो अरे अरे मी मियोगुतो अगुता कंडेल मानो चबुना इंत अगुता कंडेल मुगा मियोता उन में हम हुरिया अगुता कंडनी कोऑपरेट कमिटी उसके हेमा ए कमिटी के मेरो हम मैंडेट कमिटी हेमा ए कमिटी के अंदर अगुन में मी अगुता बल्दो का फकरियता उन में देंगे कोंती बेफुना दी अगुत बेन फुन्या देंगन दुआ का एजेंडा को लेदा अगुता कोरी दाम बिदो इनोडान ओके हेमा देंगन दुआ का दो एजेंडा को देने थैंक यू
agenda item hai rasfannuga heduma hamajifa fahana bar heduma kanalafa tanuga mihar huri kiosk ehen tarhadaka bandu kurma Ministry of Construction Housing and Infrastructure in edifa wa gota kuriya gendima emme ragalokama then committee nimma fati amassa amedu goten nimma algon husala mitanuga fahana barin heduma ki mi etan hawal ko faratuga zimma gotuga onne contract terega එහෙම එතනක එක මියගොතවනේ කියොස්කෙන් හදා ෆෙන්නාති කියොස්කෝ ඉන්තන් කියොස් නගාෆා එකන් කොරන් ජිජ්ජා එතන් ඉෆාන් වල ෆරස් ගෙල්දම් වානේ එහෙම එහෙන් ලොකේෂන් එක එකන් කුරන් මුද්දේක ඉතිෆනි මිනිස්ට්‍රි එහෙම අගොන්න කමිටි මෙති නිම්මාෆා එගොත එම්ම නගලකම එහෙම එගොත ඒ කමිටි නිම්මි ගොත පාස් කරන් අගොන්න ශාලා මාද බරබර शुक्रिया आइटम फासी एजेंडा टमाते मासिटी कौंसिल दिबेंजे फैसा होदमुगा अमल कुराने गोतुगे उसूल फास कुरमा मेदु मशवरा गोतेने मी सर्कुलेट कोरेफवाने ये मालगोंडो एदे मीति फास को दे वंदे हरे नागोन मेन्ना मी कलेक्शन कन तत्वगा बाकी मिया का बाकी गोते हदमुगे उसूल गोस बाकी उसूल तेरे एमन हम को फैसा बला तुम कन तत्ता नागोन मेन्ना मी तुम फेरिके कुरी केंदे में दिबेन फास को दे वैफिका मंजा ये मालगोंडो उशाला ए उसूल फास को देवा Before tayo to korova ane tibe hum table mate sonnan hama yat nahuda tayo to korova magon vote ka ham so fast kora ema mi vote mudevani vego takor Saif Adi mi Nazim adata ehun riabe from vote de fast kora shukriya మీ ఎజెండా ఐటమ్ ಆಶಕದವನು ವಸ್ನಾಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹುಷಾರ ಕಂತಕ್ಕೆ ಮಿ ಎಬೋರಿ ನಿಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಮಿಚ್ಚಿ ಹುಣ ಸರ್ಕಿಲೋ ಕೊಫವಾನೆ ಹುರಿ ಹಮೆನ್ನ ಮಿ ಯಾರು ಮಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋಡಿಫ್ಸ್ ಅ ವಿಲಿಮಾಲೆಗ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆರಮ ಬೀಮೆ ಕಂಡಾಳ ಎಬೆಮ್ಗೆ ಕುಲಿ ಅದಿ ಹುಜದೇನ ಮುದ್ದತ್ ಮೊರಾಜಾ ಕೊ ಅಲೊಂ ಕುಲಿ ಅದಿ ಮುದ್ದತ್ ಕಂಡಾಳಮ ಮಶವರಾ ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋಡಿಫ್ಸ್ ಅ ವಿಲಿಮಾಲೆಗೆ ಬಂದರುಗ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಂಗ್ ಎಳುಮಟ್ಟಕ ವಿಲಿಮಾಲೆ ಬಂದರ್ ಸರಹದ್ದು ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕುರಹಾಫಾವ ಜುಮ್ಲ ಬಿಮ್ಗೆ ಅಕಫೋಟ್ ದಿಹ ರುಫಿಯಾಗ ಮಗು ಮಹಕೂಜ ಫನ್ಸಿ ಸಹರುಗೆ ಮುದ್ದತ ದಿನುಮಾಯಿ ಬಿಮ್ಗೆ ಕುಲಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಸ್ಸಹಾರಕು ರಿವ್ಯೂ ಕುರ್ಮಶಾಯ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತ್ತುಗ ಎಂಗಾರು ಮುದ್ದತೆ ದಿನುಮ ರಿಯಾಸತು ಎದಿ ಹುಷೇಳುಮು ಕಮ ರಿಯಾಸತು ವೋಟಂಗ್ ಎಸ್ಸೆಮು ಮಿಯದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ವಡ್ಡಾಕೆ ಮೆಂಬರುಗ ಇತ್ತಿಫಾಕು ಮಿಹುಷೇಳು ಫಾಸ್ವಿಯೆ ಮಿಗೊತ್ತ ಮಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮು ಮಿ ಮೋತಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ನೆಮ್ಮ ಮಿ ದೆಮ್ಮಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ವೋಟ ಕಬಹ ಫಾಸ್ಕೊ ತಿಬೆ ಹುಣು ಅದೇ ಮಿ ಓಕೆ ಎಮ್ ನಾಜಿಮ ಸೈಫ್ ಒಕ್ಕೆತ ವೋಟ್ ನುದೆ ವಹಿಂ ಬೇಫ್ರೋಂಗೆ ಇತ್ತಿಫಾಂ ವಾಸಿ ದೆಮ್ಮೋತಿ ಮಿ chocolate brothers sing hatejjude de francis manudu shalafa city ga bayan ko concept fa goten nimmo mi committee mani ebe from shalafa concept fast ko fa yama mi concept mi fast korang algon shal chocolate brothers mitanu difa bimaka ebe from concept from shalafa boy e concept mani committee fast ko fa yama concept
අනේ මේ ෆාස් කරන අල්ගොන්ඩ කමිටි නිම්ම හොන ෆාස් කරන نازم سيف وتورنا هذا هي مي كوميتي نمي مالون ميتانو فودم فاس كورن گيت هذا ده هو نه مي ورا مينيوان تنه دتو ميتان मालिक अंकमा तरगी रेवंत रिकमा भे वजारा का नंबर 13 देश पीयू ऑब्लिक 17 फंसविस ऑब्लिक 10 फंसविस ऑब्लिक 30 सिटी का बैंक ऑफ एमडब्ल्यूसी के 300 हद्दे अन नंबर क्वेश्चन दुकोफा बिंग मालिक अंकमा तरगी रेवंत रिकमा भे वजारा का नमगा श्री कुर्मा में मशवरा गोते ने मी बीम विभागतकी मी बिंग ओन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ना अस्तुगा मी रजिस्टर को दिफंड बीम मी बीम एन मी बीम की मेहर माले के वोटर सिक्योरिटी या इंतहाई मुहिम बीम ए बीम बदाफ रसु जुमिल ऑफियम वसदी मिनिस्ट्री सोने गवर्नमेंट अंगा एमडब्ल्यूसी मच्च फंसा सह रजिस्टर कोरा दिस कोरा एन जुडिशरी अदिस मी दूनो कोदला गवर्नमेंट मक कोन दिगे मोले गवर्नमेंट मा जुडिशरी सिटी फॉर वाफिंग अदीजे कनक रसु जुमिल या गवर्नमेंट सिटी लिफिंग जुडिशरी मी बिंग दूनो कोदला के रजिस्टर कोरे गने मोले दिमिक फाह कोरिंजे कमकी अलगोन्में माल सिटी काउंसिल के मच्चा जिम्मा अब कोरे माले के रहितुन्ना फेनुगे मी हिदमे करवर को एम मी वर मुहिम कमे मी कमकी हेम अलगोंड काउंसिल के समाल कम मिगने अलगोंड मिका नकोदेवे के मोलेनी जुडिशरी बिन दून कोदाने मिहिन तिब्बा माले के फेनुगा बड़ कार से हेंगा हेंगे जियामु मीके जिम्मा वंजे फरात के तिबेन जेन मी कम हेम मी की मडकुरे वर कमेन्नो एमडब्ल्यूसी के फेनुगे रिजर्व मी अदो होरी अदत की वरद दंग अददे ಅದು ಎತನುಗೆ ಏಕೆ ಬೇನು ತಕ ಟೇಂಕು ಸಾಫ್ ಕೊರಮ ಮಿಕಂ ತ ಕುರುಮವೆಸ್ ಎಬಿಮುಗ ಟೇಂಕು ಹೆದುಮಕಿ ಮುಹಿಮು ಖಮೆ ಏಮ ಅಗೊಂಡು ಹಮ ಅನಕ ರೈಸ್ಕೆ ಸಮಾಲ್ಕಮ ಮಿಕಂ ಮಿಗನೆ ಬೇಫ್ಲೊಂ ಎತನ್ ದೂನು ಕೊಲ್ಲಾಗೆ ದೆನ್ ಅಗೊಂಡು ದೇವೆ ನೆಹಿ ಎವ್ವೆಸ್ ನೆತೀಮ ಅಗೊಂಡು ಮೆ ತನ ಮಿ ಎದೆಮು ಮಿದನಿ ಎದೆ ಎಮ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಸ್ ಮಿತನ ಎದಿಫೋತಿ ಹೆಂ ವೆಗೆ ಅಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಫೆಂ ಕರಬರು ಕುರು ಕರೆಂಟ್ ಕರಬರು ಕುರು ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ ಕರಬರು ಕುರು ಮಿರ ಕರಬರು ಕುರು ಅಗೊಂಡು ಮೆನ ಕಾನೂನು ಮತಿ ಕುರಾತಿ ಅಗೊಂಡು ತಿ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫ್ಲೊಂ ಸಮಾಲ್ಕಮ ರೈತು ಸಮಾಲ್ಕಮ ಮೆದ ಮಿತಿ ಮಿಕೆನೆ अगोंड मसके बकुरंग एमोने तन रजिस्ट्री कोदे ते कम हम कोदे के मुलन मेक माहरे और बड़ शुक्रिया एफएस बड़ चविदाल अटो सॉरी डिप्टी में चविदाल ओके हम अगोंड में हम ए जुडिशरी तन दुकली हवा का रजिस्ट्री हदाफा हवा कोदे शुक्रिया आदे नाज़िमा ಯೌಮಿಯಾ ಯಟ್ಟಕ ಅಳುಗಂಡು ಮೀ ಹವನ ನಂಬರಕ ವೆಸ್ ವೋಟ್ ನುದೆಂಗೆ ತೋ ಅಳುಗಂಡು ಒಯ್ಗೊತಕ ವೋಟ್ ನುದೀನಿ ಮೇಯ ವಿತಾಳುವನಿ ಉರಿಯಾ ಬೆಫ್ರು ಲೆತಾಯಿತಾಕಿ ಎಮೆ ಕನಗಳು ಕೊಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದ और शुक्रिया नाज़िम no etan gota banda fahana bar henta alam bata move koro henta ga fahana bar etan move koro jabod harade he gane ti fahana bar henta gala gota सिपको के सिटी फेन वडन वन सिपको सिटी अगोंड सिपको सिटी मी बेस को मिनिस्ट्री मीनने अगोंड मेन सिटी फनवा
ಅವನು ಕಿಯಾದಂತ ಸಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಿಯಾದ ನಿಯತ ಕುರುಕ ಮಿ ಫುರ್ತಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಅವನು ಕಿಯಾದನ ಸಿಪ್ಕೋ ಸಿಟಿ ಕೀಮ್ ಫಸೇವನ ಸಿಪ್ಕೋ ಸಿಟಿಗೆ ಮೀನನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೇ MWC ಫೋನ್ ಸಿಟಿ ಕಾಪಿ ಅಗೌಂಟ್ ಮೇನ್ MWC ಎತನುಗ ಎತಂ ಅಲಾಗೆ ಬದಟ್ಟು ಮನ MWC ಮೊನ್ನನಿ ಸಿಪ್ಕೋ ಅನಕ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಎತ ಗಿಯದು ಅಗೌಂಟ್ ಮೇನ್ ದೆಕು ಫೋನ್ ದೆಮೆದುಗ ಮಶವರ ಕೊರೆ ಫವ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ರಸ್ಫಂಡ್ ಬೀಚ್ ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯ ಗೆಂದಿ ಮಾ ಬೆಗೊಂಡ್ ದನ್ನಮೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರುಮ ತಿಯಫರಾತ ಫಹಾ ಕೊಫ ಬಿಮುಗ ಮೇಯಕುತ್ ಕಿಯೋಸ್ಕೆ ಹುರುಮುಗ ಸಬಬುಂ ಲೇನ್ ಕೊರೆ ಫವ ಗೊತ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹದಾನಮ ದೆ ಇಮಾರ ಫುಶು ಅರಾನೆ ಮಿಕಮಾ ಕೊಳಿಗೆ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಹಿಂಗ ಫರಾತ ಐ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮು ಮಿಕುಂಫುನಿ ಹರದುಗ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮಿಹಾರ್ ಹೊರಿ ತನು ಹೆನ್ ಹಿಸಾಬಕ ಜಿಸ್ಸುಮಾಯಿ ಮೆದು ಫರಾತು ಇಸಾಜೆ ನೆಕ್ಕಮ ಬನಿ ಫಹಾ ಫಾಲ್ ಕೊಫೆ ಅದಿ ಮಿಕಮನಿ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಸಾಮಾಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ನೆಫೆ ವಿಮಾ ಗಸ್ತು ಕೊರೆ ಫವ ಗೊತ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮು ಗೊತ್ತು ತಿಯ ಕುಂಫುನಿ ಮಾ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಐ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಮಿತನುಗೆ ಈ ವಕ ಕುರುಮು ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಗೊಸ್ತೆ ವೆದೆಗೆ ದೆಮಿನನಿ ಮಿ ಸಿಟಿ ಎಫ್ ಫೋನ್ವಾಫ ಮಿ ಅನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹವಾಲ್ ದೀಫಾ ಸಿಟಿಗ ರಸ್ಫಂಡುಗ ಫಾಹಣ ಬರಿ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮ ಹಮಜಿಫಾ ಸರಹದ್ದುಗ ತಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗ ಫರಾತುನ್ ದುಕೊಫಾ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಎಹಿನ್ ಸರಹದ್ದಕ ಬದಲು ಕೊದ್ದೆವುಮ ವನಿ ಎದಿಫೆ ಮ ಸಿಟಿಯಕ ಕೊಸಕೊಫಾ ಚಾಟುಕ ಫಹಾ ಕೊಫಾ ಸರಹದ್ದ ಮಿಯದುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಸರಹದ್ದಸ್ತೆರೆಗ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಬದಲು ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಎಹಿನ್ එක මිවසාර අංගවද මෙදෙම දෙනක අබෝල එහෙන් සිටි ඉංගත මේ මිනිස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆෝන් රස්ෆන්ඩ් මරාමත කරන බේ මිවසාරගේ නම්බර ආද දී මෙහෙරි සාද එම කියොස්ක බදලු කොෆ වාහන බරලා ගොත කොතා අවුරුදු කියාද නේ දොමි හොරි හැචන කියාසේ මච එම මේ කියොස්ක බදලු කොෆ වාහන බරලා ගොත මේ දස් අවසරනේ එම ගොත හොරි ගෙන්දා ගොත මේ අවුරුදු වෝට කහදා නේද කියොස්ක බදලු කොෆ වාහන බරලා ආද දැන් ඕකේ මිහර අවුන් දෙංගන අයිටම ගොස්ලා නේද ගොත කොරි ගෙන්දා ගොත නිම්බි පොතෙම් still coin phone of a city me a-a oblique hatarste conservice oblique dias conservice oblique hatare ga bayan kore fa substation ga kuruma 30 foot bime hamaj sama gole gotum pote nemo still coin phone of a city me number ga bayan kore fa substation ga kuruma bilimale 30 foot ಗೆ ವಿಮೆ ಹಮಜಸ್ಸೇನಿ ಅಕಫೋಟ ಕ ಧಿಯ ರುಫಿಯಾಗ ರೇಟು ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೊತುಗ ಹಮಸ್ತ ದಿನುಮಾಯಿ ಏನ್ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಬದಲು ಕುರಂ ಬೇನುನ್ನಮ ತಿಮ್ಮಸ್ದೋಸ್ ಕುರಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗವಾನ ಕಮ ಯಸದ ಎದಿ ಹುಷಳುಮ ಯಸದ ವಡ ಸೇಮ ಮೇದು ಕಮಿಟಿಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಇತ್ತಿಫಾಗ ಹುಷಳು ಫಾಸ್ವಿ ಎ ಮಿಮಿಗೊತ್ತ ಏಕ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಫೆನೋಡ ಅನ್ನ ಬೆಫ್ರಮ್ ವೋಟ ಅದು ಸ್ಟಲ್ ಕೋಯ ಓಕೆ ಹೇಮ ನಾಜಿಯಾ ಸೈಫಾ ದೆಬೆಫ್ರನ್ನು वकी वतक वोट नु दे बाहिंग अपने अपने वोट ये मगु दे तो फासी आदि हुसैन नाला थे हमारे देश मैं कम हुट्टी दान ते अगम में अकुरे के अंदर ने सही फचिता मैं अकुरी में सालगोंडो तीन जलसा का फाहा कुरिंग मी अरगोंड में ती बिन दिनु मध्य कोल हदनी की नोने एकम कुल्ली का नोने स्टेल को एंगेनी मी हुंगे सबस्टेशन ना मी हुंगे कैपेसिटी तुरकुरंजी है कमा मिकंकमुगे ಒಣ್ಣಮ್ಮಾಣೆ ಕುರು ರಾಸ್ತಾ ಮೆದು ರಾಸ್ತಾ ದಿಗು ರಾಸ್ತಾ ಪ್ಲಾನೆ ಮಾಲೆಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತುರು ಕುರಂಜೆ ಮಿಂವರ್ತಂ ಇಂಗೆಂ ವಾಣೆ ಮಿ ಟಸ್ಲಾಫೈ ನೂನೆ 30 ಫೂಟುಂ 40 ಫೂಟುಂ ಬಿಂ ಹೋದಂ ಅಣ್ಣಂ ವಾಣಿ ದೆನ್ ಏರುಗ ಮೇ ವೆಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಸ್ಟೆಲ್ ಕೋ ಲಿವ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಹೋದೋ ಅಣಮೆ ದೆನ್ ಅದಿವೆಸ್ತಿ ವಿದಾಳುವಾ ಗೊತ ಅದಿವೆಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಎಫೆಂವರುಗೆ ಕೊಂಫುಡಿ ಹಿಂಗ ಎರುಗ ಅಸ್ತುಗೆ ಎ ಮಿಂವರ ಪ್ಲಾ ಅಲ್ಗೊಂಡು ವಿವಾಹಕ ದೆನ್ನೋ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಲಿಗು ಎರಿಕಮ್ ಸ್ಮಿತನಂ ಹಮ ಬಿಮೆಂ ಹೋದಂ ಆಮ ಹಮ ಅನೆಕ್ಕಾಸೆ ವಾಹಕ ಮಿದನ್ನು ಅನ್ ಕೊಬಾ ಹೆತಿ ಬೇಫ್ರುಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾದಮ ತಿತನ ಮಿ ಫುದೇನೆತೋಯ್ ತಿಮಿಂವರು ಮಾದಮ ಇತುರು ಕುರ ವಂಜೇನೆ ಕಿತ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ತೋಯ್ ಎಮಿಂವರುಗೆ ಅಂದಾಜಾಯ ಕುರೆವ್ವೆ ನೆತಿಯೆ ಮಿ ಎಗೊತ ಬಿಮಂ ಎದ್ವಡ ನೋಮು ಗೆಂದೆವಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ
ekashigem wa goten nune adi me zimmadaru goten nune hemvi malgondo vote no dini den kamen huttidanti adi tividal wa gota malege mi current huttumuge biru kurim vesoti ebe from dakka evves algon denne men tibe from madama algon bimen nudige madan current huttenya maka kotitan dukolla dare hinge warmi hona awal kofa ehme evattaruge plan nen algon beenu ngeto e adivesame insist kuranga ei මාලේක වර ලිමිටඩ් ලෑන්ඩ් ස්පේස් මීරි හොරිගොතන් හම බහමුන් දියාමක රංගලෙන්න වාන් ශුක්‍රියා එහෙමින් වෝට් නොදිනි और शुक्रिया सईफ सईद अच्छे बितालो शुक्रिया मैं मी उन den कितने बार किया दिन से den करंट वे सम मी हुबने मा कोरी बा हमस दिहार कोरिया प्लान को गे नोनी फ्यूचर गा विहार प्लान को गे हेने नवाने दो करंट के एम मुहिमत फेने के एम मुहिमत एम मिदे अच्छा का नुला नुले हा वगु तुम करंट उस बे ना तने हम एलोकेट को फदेन जे हेने ए फेम बे सम इंसानों के एम मुहिम दे ती दो करंट फेना है den bodu plane ka den annong ori plane ka den annong ori mihege verikan ama demwane gotaka mihuri hachun anigati kuraka noje den anika miki school enno meru indegen fa komme miheke wonani hard copy soft copy difa den ha wakiwakin hama mi diya ka noje do miwani meveni gawadege kiyagen den hiwani bodu singa mi bodu siyarate kiya ngule hiwani de gotan kantat nokurabun edan bodu shukriya और बड़ा शुक्रिया सईद मी algondu ane miyaru mi ennane mi fonwa city evs mi ma city council hissa ko devare be frunge long term plan ekam algonda ka eka evs jawab noduwe ka emdad singa be jawab difa algon mena mashwara korum bes beenwa kamara the item agenda item nuwe karun goslana mi peto det ga be gotum mi ege mi TOR hadumattaka agonme mi eroga board visni mi ge merangol gotaki mi committee turgo nimma fago mi ko geno me hema committee ya agonme fonwima mi council for fonwima committee nimmi goten abe ego mi SG vidala Land and Building Committee ge nimmu baddalun egara bewun tare dihen responses Hushailun masal council bureau fonwa for number Thursday fancies like CB like Thursday fancies like देशों में देखा है अब्दिक एकफ़े सालिस देख मेमो आगुले को तो मशवरा को गोते नहीं मसला निम्नों पे माले सिटी काउंसिल के बिंदों के तरह सेल्फ फाइनेंस उसूलों तरक्की को दिग्मुद्दत का बल हटा देने फराते होदमा बीला हुशालम का फुर्सत होड़वालम का उसूले गुतुन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का हिमने कंतत्ता रंगल कमशा फंसोई सहारंग एबिन दिन मामिद एवस मसले ने कम रियासतों वोटंग ऐसेमो मियाद के बदलम का बाहर मेंबरों के इत्तिफाक में हुशाल फासवी सही फैचे दाला TOR ge terege himanan algondu hushalan specific TOR nekkama fahagawani algondu hushalan emme maduwegen anhen firihen disability fahanen hunnan jehenakama ngeto emme kudamino information sheet ga jessewon warabbodan eden ekan adi ege itura mi ege itura de fahana etanuga elemwanakama algondu muliya jumla fas fahana hunna gota public fahana heduma algondu hushala algondu mit kor geto FJ TOR en algondu ehmwege mi ahali TOR fenidaneto fennan en achetto SJ vidalwade TOR ga innane animi disability anghem firihen den safe fa korwe gotan ituru defa hane ninnane hennames minimum requirement e tinnane huriha
ಬಿಡ್ಗೊ ಬಾಯರು ಹುರಿಹಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬಾಯರು ಹುರಿಹಾ ಫರತ್ತಕಂ ಇಮೇಲ್ ವೆಸ್ ಕೊರೆ ಫುರತಮ ಹುಷಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಫಹುಂದಿಯ ಹುರಿಹಾ ಟಿವಾರ್ದೋಗೆ ವಾಹಕ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೊರೆ ಫೋನ್ ಇಂಗೆತೋ ಎನ್ನಮಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇತುರು ದೆಫಾಹಣ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕುರ್ಮಾಮದು ಎನ್ನಮಸ್ ಲೇನ್ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಗ ಆಳೋನ್ ಮಿದನ್ನವಾದ ಇಂಗೆತೋ mi etanuga ekashige madaka fahana hunnan jene awus kabu korone ekashige madaka fahana hunnan jene tan ohema agon me maximum muge sama visnanje mi number of toilet sita hore adada ichi badage kurma kema muhimma kam kalgona fenna yam vishanachida shukran me ei setege fansas square feet datto ekita bar hore public toilet sa ekita ki bar hunna na shukran shukriya එහෙම මේ කමිටි මේ කොළ හුෂේලි මේ හුෂා කමිටි නිම්මාෆා නිම්මු ටිවර් ෆාස් කරන අලගොන්ඩ බහුෂාලා එහෙම වගේ කොළක වොට් උනද බණි එද එකම් ඕකේ සයිෆ් බෙන් වෙදෙන් සයිෆ් දෙකොළ වොට් දෙවි එහෙන්ද මිකම බේකොත නෝනේ කම කතා Pagkain algonda nizam fursat difa adon vota ka hadana shukriya me algonda pune yamekane me fansa visara kujette bol galbumen amillian hodena to ei et balawalge elet algon men amillian erun hadagen bayka mam bayka algon men hedumatu ge ta betti ma maragalwana karne digumutu to geduma baluga egot din ahalan olon fiduwa gen hedena to shukriya mi algon mege budget bar bar bodwane kan coffee adi ham operational maharad war bod kamaka wane service credit bedhetuma ki fahana bare service credit badhatanya ata ti benjen service credit security onne service credit saaf purenjen service credit etana beno ba ichi gannan jen hema mi ama war bod harada konnoni mi rangala kan bedhetten etana hema mi adi etan build koffa komme mahako mama doludakken ha rufiya harada wanaka agona dafa korwen etanuge maintenance rangala badhatta එහෙම ඒ අගොන්ගේ බජට් වර බාර බොඩ දන කම එහෙනම් මේ අන්න ප්‍රොපෝසල් තක බදාෆා අලගොන් මෙන් අමෙල් දෙකන් කුරුන්තෝ රංගලි මිහුන්න දිනුන්තෝ රංගලි බදාෆා අගොන් මෙන් මි කොමුගත සලොන් මෙන් මි ච එවෝඩ් කරානේ ඒ හුරියත් අලගොන් හිසාබ් තජ අලගොන් ගෙනස්තේන මිතන ගෙනස්ති හුරියා මොන බ්‍රීෆ් කොත් දෙන මේ ප්‍රැක්ටිකල් කො අලගොන් මෙන් මිකන් කොෆි කවඤ්ඤා මෙහා හරද හිඟානේ mi ingane algon men budget me par bodwane noni algon men etan dibechaka varen har de tore dane hemja budget men har koren jeni ame gota bike proposal lah monne algon men na rent office libe gota rangal rent office libe gota adi etan barabar badahatta gota ehem vijja algon men me rangal rent libifa bike barabar badahatta ka manyamo mi decha badafa mi council emme faada hori gotaka algon men mi bike hawa korane hema algon gensten huriya hisab take jaga mitana devon tafsir ko algon kiya den huriya hisab take barabar dakka fanoni algon me kuriya kanwe gendana ko ade evete chedan saida shukriya algon fenne de mihar tikantat nimma andi aneffaharu anekache genes bodu planning hada de algon menna kaya bodu haraduta kofakai nukure wene ha bodu me deficit budget onna bay den aneffar fahana taken hada etabay aneffar bidalla aneffar ane drawing enaga den bikala bodu hasar misa tikanta nimmali em fasewani detto shukriya ad agon mi huriya chem ko genestena mati man dakka opun ko mikan korani geta agon honna taneka mi highest level of transparency agon ensure korana agon do gen immumta nimmane ham emana mashwara ko gemena fenna gota enu gota agon evs kam no kor mihatana agon mol career ke sonna gota transparent mi gota agon onna nema e gota mitanuga agon huriya kam korana rat kore vi hama emme rangala emme saaf ko fenna gota enno gota mi enu gota agon korana ishana mi alunu chidanna ingeta mi machangoli meduge beiflunge ba assawa mi ba jamaldin school ge plan ki ko bato e fedoa we foin e basuma ki ko bato e tanu bavru kantata hingamunda ti den algon war gena faran e di phone nani city kas danna phone nani algon nge information hissa ko devu shukriya SGT dalo nazme chada mi algon dane එහෙනියංග තිවාගන ගෙන්දන්ත කොරියාද එජෙන්ඩා ගච්චෙවරීම නේද ආද එජෙන්ඩා නිම්මා නේද
agenda item dihe mi workshop ko hori mozifa ko mi retire korawati ve capacity ke mozifa agon me benawati vesji mushala maka e mozifa kota mi contract sodum e capacity ke mozifa ne ko nakan agon me mi aba hushala me ya fenoda no taka vote deba ade ema muriya bafrange ittifaq fasfiya de mas market kuja din habatum agenda item 11 ga mi agon menna kurido abe mi komisarage nimi famitanuga ehna bas mi agon men nimugaro bay madumat agon eruga mi nudi bihori ma agon men nimu agon ben hissa korabang council ge befunna mi council mi harabe nimma fa huriha bintaka bes mi huriha tane bes mi yudan khogenne mi extend korabeni yudan khogenne kuja denjeni den mi har mas market bimuga agon me edu nimmi etan extend mi mudda dituru korum en har hinna bes agon men adum beli bedum fa korege medani bid committee nimma fonna ellaka 30000 ge badluga e tivarabada tirikof haddiha tirikof meonan de e chita badalave ehnavas algon mi adadi ekko edu algon lifene malumat huriya current bill take ebol 4,30,000 noste 17 rupiya fa 26 lari current bill nodakka betanu e mi huriya ka mi otuma ekko me algon men ek fahon nimma fatima algon ni councils emme fadar gotaka wani alun yudan koge kuriya diun kama fennati agondas propose kurani alun yudan koge hama mi hodan kuriya dan mi harati be funaki emme amar proposal da be funna libene ehima council fadar gotaka wani alun yudan ko kuriya diun fennati adi mi harum yo contracts ga wara fushwara bayar kantata hurma ekkon algon me mi contract extend kofia emme rangalu gota ekan nodan kama agon fennati asumi algon mi hoshalni alun yudan koge kuriya dan saif chedalo me ghoshala matayit kurang adi miharuti vidalwa contract ga hori fushwara kantatta mitan commerce relevant committee kum ballawalwa fa eves islahu gennam wagote recommendation ka ekko mi ega kuriya diumang algondo ede ngeto ehnuni wagote ki mitanga technical befu tibbawagen haddawa funne echige ultimately responsibility nagan jehni mitanu baduna melani algondo boluga ehemwima tane nuhingima nuvima ingeto ehima algondo eden tividalwa gotan hama rangalan anekkas bila manlan kuriya gendaruga den anekkaves mi eti agreement achis badalanti kihinekka d4 tanetto kobato emihunge contractual obligations aki ingeto e fulfill nuima samulna ves ingeni ingigenta emihun kuranje kame emihunge faratun kuranje kame ema mi fennani hama tanta kuyang hifan tibetan e deliver kuramwa service deliver enwe ingeto eme eves commerce committee kum ballawale vi alugonda vararangal taidu kurang aneka mi tikama me ati ti hushairoma ingeto aneka sama bidang lagging emme rangal wage libe emme rangal service provide kodde bay ka kodde jeheni de alugonda fenna shukri ade me deputy mechedala හතර දවර සතේ කඩේ හබ්බන රස්මි අම්ජල්සන් කවුන්සිල් ක බෑරවි දිහෙබ්බේ ෆොලොග තෙරේ ෆ්‍රෙන්ඩ් කම නුවබේ ෆොලො වොට් බෑග රියාසතුන් මිමස්සල කවුන්සිල් බලයාගත්ම මිහාල්ත මියුන්ගේ කොන්ට්‍රැක්ට් අදි එංගාහාර ඉතුරු කුරුම රියාසතුන් වෝට එසෝ මිය ජල්සාගේ බෑරි වඩාගේ මෙම්බරුගේ ඉතිපාක මිතිපාස් වගේ දියේ දැන් මෙහින් ඔන් එච්ච අවගණ හිතොම් මේති බාටල් කුපනූනි ආමුන් ඉතුරු හොෂල මකන් නුදෙවෙන කන්නේ අවන් බොඩක් හිවාගත දැන් මේති බාටල් පුරාරුක බාත් deputy nimoni marwan chadana මේති මිගොත කවුන්සිල් පාස් කොන්නේ මාෆෙච්ච බාටල් පුරාරු ගාම බලන් දෙහෙ බර බාර කන්තත් මේති බාටල් පුරානි මේක සාවබකවරේ කී බෙගෙන්තෝ එක හැබ සාවබගෙච්ච මේ කවුන්සිල් මේ ෆුලෝ මියදු නුගෙන ස්මිත් බාටල් කුර්මකී අලගොනේ තොර කල කම කන්නුවෙන්දා දැන් මේ තේරුග අලගො මේ කවුන්සිල් පාස් කුරි අලගොන හන්දම් මාතුක ඒර වාදකේ වෙුනි මස් මාරුකේට ආමස් මාරුකේට අලාතීවේ එංගහර දුක මුද්දත වගුති ගොතුම් මේති එබේ ෆෝනාක ඉතුරු බයකයක් වර්ක කොන්ටැක්ට් එක හන්දම් කොරිය දියුම වගුතුනේ තුමාය කොහෙම එබේ ෆෝනාක ඉතුරු මේති එංගහර දුව
කොන්ටිනියු කරාගත්ත එදු වාදකෙන් ෆාස්ට් එකෙන් දියේ දැන් එදු අවුල හිතුම් almen unimacce ke ago edo ekam befun nakko kuriye kende almen council pass ko ken diuma mima ane mass market project ki hama onboard ga getchakama wati be mi adong balong yulan ko ke itur bai ko da mi kan kurmu badaluga mi eruga riyasatu husala miti pass ko fe gotak kuriye kende almen tai shukriya ಅದರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಡಿಪ್ಯೂಟಿ ಮೇ ಆರ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಫಹಂ ಫೆನ್ ಎತ್ತರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕೆ ಸಬಬ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಕಂ ಕೊಫಿ ಕಮನ್ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿಕ ಸಬ ಬಡತಿ ತುಹುಮತಕ್ಕೆ ಕೊರೆವೆ ಹಿಸಾಬ ದಾಗೊತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಬೋರಿ ದೆನ್ ಮಿ ಯಹ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಬೈನ್ ಎಚ್ಚಿತ ದೆನ್ ಮಿ ಅಲ್ಗೊಂಡನಿ ಉಳಿದು ಮರು ಮುಹಿಮ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಅದೇ ಪೂರ ಅವನ್ನ ಇತರ ಬದಾಂಜ ಗಂಧನ ಮಿಯೋಗೊತ ಕೊಸ್ಸಿಯಾಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಬಡ ತುಹುಮತಕ್ಕೆ ಮುಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಿ ಆಸ್ಫಾನ ಕಮ ಫೆನ್ನನಿ ಫೆನ್ನೋರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗ ಅದೀಗ එහෙම අලගොන්න මේ දන්නවනේ මිහාර අලගොන්න මේ දෝ නිම්ම නිම්ම නිම්මිරු අලගොන්න නුෆෙන එත ડોક્યુમેન્ટ ફેනිජ්ජේ ಫೆನಿಫಹೋರಿಮೆ ಅಳಗೊಂಡು ಹುಷಾರನೆ ಸಮಯಾತಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎತೆ ತುಹುಮತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಅನ್ನಮ ತಾ ತಾನೆ ಮಾಸಿಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎಂ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಅಮಾಜೆ ಅಳಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆಗೆ ರಕ್ಕಾತರಿಕಮ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಕೀವೆಸ್ ರಂಗಳ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾದರ್ಗೊತ ಕಂತ ಕೊರ ಬೈಕೊತ ರೈತುನ್ನ ಮಿ ಯಗಿನ್ ಕೊರವೇನ ಕೊದ್ದಿನಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿ ಕೊರನೆ ಹೇಮ ತುಹುಮತಂಗ ಅನ್ನಕಮ್ಮ ವನ್ಯ ಈ ಅಳಗೊಂಡು ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಅನ್ನ ವರ ಹಟಿಕ ಹಡಿನಮ ಅದಿ ದವರು ನಿಮಿಗೆಂದಾರುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಬೇನಮೆ ನು ಅಳಗೊಂಡು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ತುಹುಮತಂಗ ಮೆಂಬರ್ ಕ ವಾಗರೇಮ ನೀತಿಗೆ ಅಬೋಳೆ ಬರ ಬ್ಯಾವರು ಮಸ್ಸದತ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆನಿ ಎಗೊತ್ತ ಕುರಿದು ಅಗೊಂಡು ಮಿ ಮೋದಮತ್ ಅಗೊಂಡು ಮೋದಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಗೊಂಡು ಮಿಗೆನ್ನನಿ ಅವಹ ಮಿ ಮೋದ ಮಿಗೆನ್ನನಿ ವೆಸ್ ಬೈ ಬೇಫಳ ವಿದಾಳು ಅಗೊಂಡು ಕಮೆ ನುಬಲೆ ಮಿಕಮು ಕಂತತ ನುಕುರೆ ಆಡಿಟ್ ನುಕುರೆ ನುಫೆನೆ ನುಬಲೆ ಕಿವೆ ನುಬಲ ತಿನ್ನನಿ ಆ ಮಿತನು ಬುನನಿ ಸೇಮ್ ಅಗೊಂಡು ಮೇರ ಹಮ ಫೆನ್ನವರಿಗೆ ಗೆನ್ನ ಮಿತನೆ ಇದೆನಕ ಜಗಿಮವರಿಗೆ ಬುನನಿ ಜಗಿ ನವರಕ ನುಬುಣ දැනක හිතර ජගින් මෙජේ හිතර සවුන් බුණාන ඒ ඔඩිට් නුකරේ බුණාති මෙහර මි අගොන් මෙතන හෙඳුන අරකුංගා රේගොඩ 11 බාහින් මසේ කරම් මේ කාල වනේ වරගෙන මනිගේනේ වරගෙන ඔක දිග මසේ කෙම වරබ්බාර මසේ කරක දෙමෙ ලෙන්ස් ප්ලෑන් බයු තිගේනේ ඒකි එද්දුන් දෙදුන් වි කම නේ වර ටයිම් මිකමුක සම මසේ කරම් මෙදන් එම්බ රංගල කොද්ද වෙත මීග මේගෙන් මොල ගොතකි මේ එහා බාර කරන් බියත නොදක්කාව 4 ලක්ෂ 35000 මොස්ති 17 26 නොදක්කාව අදි බිඩ් කමිටි ama nimma fobe ellaka tirisaha de bit committee nimma fe nimume ehin committee kum badlu ko fonnani eki agoda mi legal dafa mi libeni eki korevana kame nun kama bit committee ge nimmume final nimume egotan obwa fahun adafa contract ga mi ehin committee ko nimma fe nimume continue kurumaki agonno idari modifun lawwa anaka agreement hadafa kon idari modifun nater suwal fedi idari modifun nak ege etebbar tuhumatake asman kame kama wati algondu mi malumat mista ko tibe funna eni madama algoda mi haru mi anna channa he algondu ben men wes holdu ko hunna kare am algondu libewer ko konsid maduma saaf kodde nei algondu mita audit nukure kame nukure kigeti korani hawadu kive odin ko bunati kam barabar koramun dakan hama kodde margon war medani එහෙම ඒ වහක දන්නවා හි යසුම් යගෙන අද ඉතර මාදුමත් බේනෆුල් කම් වඤ්ඤා මල්ගොන් හම ඉතර මාදුමත් ඇක වෙන්දෝ කලවන්න බන්න එනස් මිහාරත හිගමෙන්දන කොන්ට්‍රැක්ට් නැතිකම වාති අව කොන්ට්‍රැක්ටර් වදේ අස්ලු මිතන ලිබෙන්ජේ මල් ආම්දන ලිබෙවත කන්තත බල්දු කොරින්ජේ තවගොන් මි උෂාලෙන් අසු මිහාර කොන්ට්‍රැක්ට් මි අවගොන් කොරිගෙන නෙම බාත්ලු කෆලු යදාන කොර ඒ දැන් අවගොන් එහෙම එම්ෙන් හග්ගක අසුව මිකම් කොද්දෙනි ආ සයිදා චේදාන ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿಹಾರು ಕೊಫೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಾತಿಲ್ ಕೊರಮಸ್ ಬರ ಒಂದಗು ಅಂದೆತ್ತು ಎ ಕೊನ್ನಿಮ್ಮ ಫೈನ್ ಎಚ್ಚೆ ದೆಂಗನೆ ಕಾ ಎಮಿಹು ಮಿಸಾಕ ಮಸ್ವೆರಿಂ ಎಮಿಹು ಬರ ರೋಳಿಯನ್ ಅಂದೋ ಎಮಿಹು ಕೊರಮುಂದ ಮಸಕತ ಎಮಿಹು ಗೌರಿಯಾ ಸ್ಟೋಕಾ ಹುರಿ ಹಚ್ಚಿ ಒನ್ನ ನೆನಕ ಎತ್ತಿ ಅನೆಕ್ಕ ಎಮಿಹು ಅಲುಂ ಬಲುಂ ಎಚ್ಚಿ ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೋ ಎ ಬೊಡು ಬರ ಮಸಕತ ಕವಾನೆ ಎಮಿಹು ಬರ ರೋಳಿ ಗದವಾನೆ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದೆ ಗೊತ ಕಂತ ಕೊಫೆ ಮಿಹಾರ ಎಮಿಹು ನಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತಕ ಮಿಹೆ ಮೆನ್ನೆ ವನಿ ಎತಿ ಪೆ ನುಕುರೆ ಕ್ಯಾ ಹುರಿ ಹಚ್ಚಿ ತೆ ಮುನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದೀಫ ಎ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೆರೆ ಹುರಿ ಹಚ್ಚ ಎಮಿಹು ಅತು ಹುರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊದ್ದ ಮಿಹಾರ ಕಂತ ಕೊರಂ ವಿ ಮಿ ಗೊತಶೆ ಎನುಕುರಾ ಕಮ ವನ್ಯ ಕಲೆಮೆಂ ಗೊತ ಮಿಹಾರ ಎಮಿಹು ನ ಕೊಮ್ಸ್ಕಾ ಓನಿಗ ಕಾ ಚಿದೆಮು ತಿಕಂತತನೆ ಮಿಯಾಕನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಹಿವನೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸೈದಾ ಮೇಗೋತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೆತಿಂಗ ಮಂದಾತ ಅಗೊಂಡು ಮಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಿಹಾ ಅವ ಮಿ ಗೆನ್ನ ನಿಸೆನ್ನುನಿ ಮಾದಮ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಮ ಅಹಾನ ಮೇರೆ ಕೀವೆ ಮಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೆತಿ ಕೊಂಡ್ರಿ ನೆತಿ ಕೊನೆ ತಿತ ಅಹಾನ ಮಿಯಾತ ಅಹಾನ ಮಿಯಾತ ಸಹಾನತ ಏಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಮಿಹಾರು ಮೇಗೋತ ಕೊತಕಿ ಡಿಬೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮಿ ಗೊತ ಕಣ್ಣು ನುನೆ ಮಿಹಾರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆದಿಫ ಮೋತಿ ಯವಾಗ ಒನ್ ಮಿ ದಂಡವನೆ ಗೊತ ನು ಗೊತಕ ಒವ್ವ
මිහාර කොන්ට්‍රැක්ට් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරමකි ඉදාරි බෙෆුන්න මේ ලීගලි කුරවෙන කමකස් නොමාති අගොන් මේ මිහාර මේ ගෙන්නනි මීති එහෙම ඒ වහක මේ දන්න එහෙම අගොන් මේ කවුන්සිල් බජේ කොට අස්තු දෙකම අනිකොත බොනින්ජ ඒ මේ ගානුන ගොතම්වස් බිට් කමිටිගේ නිම්මමකි ෆයිනල් නිම්මමක මේ ඔන්නනේ ඒක බදලගෙන වෙන නුන්කම මේ ලීගල් දෆා මේ දෙන එහෙම වහකස් දන්නවා මේ ගොතන් ඔව කන්ටිනියු කරගෙන කම කලවන්ට කස්න ෆෙනේ එහෙම මේ දන්නව නැසෝ තිබේ හොන දෆා කරන ඕනි දෙහොන මවදමත් කම ගෙන්නනේ ආද සයිෆෙච්ච විදාලෝ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಕುಯ್ಯಂಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಬೆ ಮೀಹು ಅತರ್ದ ಕರುಫಿಯಾಗೆ ಬಿಲ್ನು ದಕ್ಕಾ ಒತು ಏಕಿ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆನ್ ಕವೆನ್ನು ಮಾಲ್ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ತಂತಂ ಕುಯ್ಯಂಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿಬೆ ಮೀಹು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಕುರಂಜೇನೆ ಅದಿ ಹೇಗೆ ಇತುರ ಬಿಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ವಿದಾಳುವ ಗೊತ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ ಮಾಲೆಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಬಿಮುನ್ ನೆರವೇನೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಾಳ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಕುರಡಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಕು ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಡಾಳ ನಿಮುನಿ ಮೊಹು ಏಗಿನ್ನೂನೆ ತಿಮಣ್ಣವೆ ಎವ್ರು ಕೂಡ ಆಗಕುನ್ನೆ ದೇನಿ ಎಹೆ ನುನಿಮ್ಮೆ ವೇನೆ ಇಂಗೆತೋ ಎಯಿ ಸೀದಾ ಮಾಲಿಯತ್ಗೆ ಗಾನೂನಾ ಗವಾದ ಅಮಲ್ ಕುರ ಮುಂದ ಅಸೂತಕ ಖಿಲಾಫ್ ಕಮೆ ದೆನ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೇಯರು ಗಾತು ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾಲಂ ಬೇನು ಅರಿಹು ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವಾಲಂ ಬೇನು ಮೇಯರು ಬಿಡ್ ಕಮಿಟಿ ನಿಮ್ಮು ಕಾಕು ಏಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಓವರ್ರೈಡ್ ಕೊಗ್ಗಂತೋ ಹೆಂಗೊತ್ತ ಕಣ್ಣಿಮ್ಮನಿ ತಿಹಾದ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮಕೆ ती हाद नुरक्कातरी कमके बिडेग एच्चेगे वैल्यू मालियत गवादा गानु ने रेजिम के तेरे मी डिटरमिन कोरडी कुराफो एक एग्रीमेंट हदा हिसाब दिया में ये डिस्काउंट दी हेदुमुगे बारे लिबिगेनु एवस मिहक काकुतो निम्मनी एगोता की का कोन कमिटी की कोनका निम्मुम कोन वेफो कमेतोती ती हाद नुरक्का कमके इंगेत මේ එමෝදමත අසවගොඩ දෙක්ක නොදිබේත යවන එබොයි එකම එවස් යාලවන්ට කරන ෆෙනේ නිම නිම්මිබුම ඔන්න මෙමොය ඔන්න නැස්ස එවෙෆල දිමනි මෙමොය මේ HBB දිමනි මෙමොය මෙකොත මේ කොෆි කම ඔන්න මෙමොය එකම යාබේ සපෝට් ඩොකියුමන්ට්ස් නැති මාගොඩ අගොඩ කි අගොඩ දොදන් ෆෙන්න එච්චකබත වහදක්කා මේක නොවාති එකම මෙකොතන් අමදු කොෆන්න මෙහිම වෙගෙන්නේ කියා පොන්න මෙමොය ඔන්නති අගොඩ මෙහා මිසාබ මෙගෙනේ එකම අගොඩ ඒ නුෆෙනි මියදුසනක දස්කෝ දෙංගනසක මඩ කොෆියා මිතාතරෙන් බේෆෝ කම මුනදන මේර ඉති ෆාට්ටගෙන් නනි මිකන් නොකරම එහෙම අලගොඬු මිතනක කන් හිඟාගොත්තු මිහර අලගොඬු මේ පාට් ඉන්ෆෝමේෂන් ගෙන්නෝ මෙදනේ අලගොඬ තුඹත කරෝනේ ඔඩිටර් නුකරේ මිතා කම නුකරේ එහෙම ගොත බලා මියද අලගොඬ කන්නේ පාට් ඉන්ෆෝමේෂන් නුගෙන ස්වා කර එහෙම නොනිය මාදම මේ රයිත අලගොඬ ස්වා කරන එහෙම ස්වා කරන ජාග අලගොඬ දෙන මිතනක ගොත කස්ම දෙන ඒ ගොත තුඹත කුරීම අලගොඬ බේනමනේ ඒ ජාග දෙන ඉතර දෙකරසුක ආද සයිෆ් ವರ ಅಳಗೊಂಡು ವರ ಮೀ ವರ ಬೊಡ ತಾಯಿದ್ ಕುರ ಎಗ್ಗೋ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ದೆವ್ವಾ ನುಜೆ ಇಂಗೆತೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮ ಕುರವಿ ಹಮ ರಂಗಳವಾನ್ ಬಿಂತ ಸಾಮ ಕುರವಿ ಹಮ ಬರಾಬರ್ ಅಳಗೊಂಡು ಹಮ ತಾಯಿದ್ ಕುರ ಇಂಗೆತೋ ತಿಕಮ ದೆನ್ ಮೀ ತಿವಿದಾಳು ಇನುಂತೋ ಮೆಮೋ ಎಗ್ಗೆ ವಾಕೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಮೋ ಬಲಾಲನ್ ದಿಬಿದಾಂತೋ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಮೀಕು ತಾ ಸೋಯಕೋ ಫೋನ್ ನಾನಿ කොම්මස් සෙක්ෂණකුන් කොම්මස් තාකත්තා ගොස් ඕන්නානි එහෙම ආදී තිබේෆ්ලා මිවගුත් හාමනු කරෙපුනස් අලුගොන්ඩු කවුන්ස් මාල් සිටි කවුන්සිලර්ගේ හයිසි අතෝ බදාලම් බේනුවේ මේ මොහෙ මල්ගොන්ඩ දක්කා දෙපුන් ඇත ඉංගෙතෝ මිවගුත් නූනස්සදි ජල්සා නිමිගේ ශුක්‍රියා වෙවෙන වරකම වියා මා සිටි කවුන්සිල්ගේ කොම්මෙ මෙම්බර් කස් මිතාවරි කොම්මෙ ඩොකියුමන්ට් සම එදුනි මල්ගොන්ඩ දක්කාන ඒ අලගොන්ඩ කුරානකම එවස් මොදමාතේ අලගොන්ඩ එවස් කවුන්සිලර් කන නොයිෆාටාන අම බරාබර දෙන මේ අදි මේ ඒ කොපි දෙවෙන්නෙන් එච්චෙවජ්ජම දක්කාස් දාන බය මොදමාතා කි ඒ කොපි දිගෙන් පබ්ලික් වෙච්ච කම වඤ්ඤා අගොන් ජගින් තිබෙන පබ්ලික් නොකරවන කම සෙන්නවස් ඒ රංගල කොට කි අගොන්ස් මිතාගේ data protect කොද්දෙන් ජේන කම වාති එහෙන්නවස් සම දක්කාන කොම්මෙච්ච සල් එම අගොන් මේ තියනේ ලේන්ඩ් කමිටිය මේ දෆේකස් අදි ෆොනවාලන් ඩිපියුටි මේ කින තද්දම කම අවුලෙතුන් මේකත් එම්ම රංගලවානේ මේති තිදි බිෆෝර් හොරිහා අලමෙන් කන්න ෆෙනති හොරිහා documents ta catches horia je me ma before horia documents ka ekko di before horia documents ta ka ti me mo ya ti before horia government ta ka ekko land committee for wal din mal me land committee dirasa ko of law ganna ka ko ta ka eti for wal din shukriya ad और शुक्रिया डिप्टी मैम अगोंडो मी ब्रीफिंग ना का को हम land committee को on किया देना मी था सबसे को किया देना होरिया चे साफ को देना दे by मालूमात मिसिंग भी मास में बोले ना था से कम अगोन बदन ये मालूमात इतना होता फा तफसील को फा dengan na baddo ma on agenda ko dena mi gota mi continue kuruma ki asu ganun ko tum bas mi ga furshurun take unna kama kalgon me fenne ne mati be fun gyari hun hang algon me ganun maliya ka fetumo kuriya algon me mikanta ta nimma hame kalwa me to bada shukriya MSG mi tiane mikan kuriya kenda adat committee ko
අද මේ ලේන් කමිටු වල ෆෝන් වුණා අවගොන්මගේ එජෙන්ඩා කොරි ಐಟಮ್ ತ ಮೇಯಾರು ಮಿ ನಿಮುನಿ ಹೆನಸ ಹೆನಿನ್ಗ ಇಶಾನ್ ಎಚ್ ಇಶಾನ್ ಅದಿ ನಾಜಿಮಾ ಎಚ್ ವಿದಾಳವ ಇಶಾನ್ ನಾಜಿಮಾ ಅದಿ ಸೈಫ್ ಎಚ್ ವಿದಾಳವ ಅಬೆ ಅದು ಅವಗೊಂಡ ಸೆಚ್ಚ ಮುನ್ನದಂಗ ಅವಗೊಂಡ ಎಚ್ ಮುನ್ನದಾಫ ಫುಸದಾರು ಅಂತ ಮಿ ಕೈತ ಬದ್ದದುಮುಗ ಮಿ ಸಲ್ಟಂ ಪಾಕ್ ಮಗು ಹುಳುವಾದಮ ರೈತುಂ ಎದೆಮುನ್ ದಿಯಾಸು ಎಮಿಮ ತಿಬೇಫುಲ್ ವಿಸ್ನಾದಾಫ ಅದಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಕಂ ಬಲ್ಲವಾಫ ಅವಗೊಂಡ ಸಜೆಷನ್ ದೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಬೈ ಫಾರ ಮಿ ಅವಗೊಂಮೆನ್ನ ಬೈ ದುಸ್ತು ಬಂತು ಕೊ ನೋಡಿ ಬೈ ಗಡಿ ಬಂತು ಕೊ ಫನೆ ಬೈ ಗಡಿ ಹುಳುವಾ ಬಾವ ಮೆತನ ಬದಲತೆ ಗೆನೆ ವಿದಾನೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರ ಬಡದು ಅಣ್ಣಾನೆ ಅವಗೊಂಡ ಸ್ಪೆಂಡ ಫೆನುಮುಗ ಇತನ ಎಕ ಕೊಫಿಕ ವನ್ಯಾಮ ಎಹಿಮ ತಿ ಒರಿಹಾಬನ ವಿಸ್ನಾದಾಫ ಅಧ್ಯಾಸಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮೆಮನು ಮಶ್ವರಾ ಕೊಲ್ಲಾಫ ಮಿ ಅವಗೊಂಮೆನ್ನ ಪೇಪರ್ ಕೆನಸ್ತೆ ವರ ರಂಗ ವಿಯಾಸ ಅವಹಕ ಮಿತನ ಗೆನೆ ರೈತುಮ ಸೆದೆಮುಂದಾ ಕಮೆಕ್ಕ ವಾತಿ ಎದುಗ ರೈತ ಬದ್ದದುಮುಗ ವರ ಮುಹಿಮ ವಿಯಾಸ ಅವಸ್ಕೊಲ್ಲ ದೆವ್ವ therefore ಅವಗೊಂಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಹಾದಕ್ಕ ಅವಗೊಂಮೆನ್ನ ಗೊತ್ತೆ ಫೆನೆತ ಬದು ಮುಹಿಮ ಈ ವಕಿಗಟತಕ ಬಂದು ಕೊಫ ವಗಿಡ ಹುಳುವಾದ ಬಾವಫಿಯಾ ಮಮ ಎದಿಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವರ ದುಯಿವೆಗೆನ್ ದಾನೆ ಏಕಂ ಹೆದಿಜ್ಜಕಂ ವನ್ಯ ಅವಗೊಂಡು ಫೆನ್ ರಂಗಳು ಕಮ ಹೆಮ ಅವಗೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಹವಾ ಕೊಲ್ಲ ನಿಜಾಮ್ ಓಕೆ ದತ್ತ ಹೆಮ ದೆಂಗನ ದೋಕ ವರ ರಂಗಳು ಗೆನಸ್ತೆ ಬಾಫಿ ರೈತುಂಗೆ ಎದುಮೆ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಮಿಹಾರು ಎಂಬೆಗ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆಂಗ ಇಶಾನ್ ಎಚ್ಚ ವಿದಾಳು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಮೀ ಅಳುಗಂಡ ಮೀ ಬಾಜಾಮ ಅದೇ ಬಾ ಜಮಾಲ್ದೀನ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಎಬೇಫ್ನು ವಾಹದಕ್ಕಣಿಕೊಂ ಅಳುವನ್ ಅದು ಬಾ ಜಮಾಲ್ದೀನ್ಗೆ ಮಿಹರ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಮಶ್ರೂತಂ ಆಳುಗನ್ ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗೋಳಿ ಮೆದುಗೆ ಬೇಫ್ಲುಂ ಎ ಬಾಸ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಮಿಹರ್ ಕುರನಿ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಫೇವತಿ ದೆಂ ಎ ಬೇಫೋಯಿಂ ಎಬ್ಬಸ್ವುಂ ಅನೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನುಕುರಿವೆನ್ಯ ಆಳುಗಂಡ ಸಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲ ದೆವ್ವುಂ ಎದೆ ಮಿಹರ್ ವರ ಗಿನದುಸ್ ಜಾಳುಗನ್ ಮಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಹೋದಂ ಮೇ ಆರಿಹುಂ ಬೆಸೆ ದೇತಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಬರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿ ಅವಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನದ ನಾಜಿ ಅದು ಫುರ್ಸತ್ ದೇನಗತ ಮಿ ಫೆಡರಲ್ ಮಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನು MOU ಗೇದೊಂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾನನೆ ಒನ್ನನಿ ಮಿ ಎಬಿಮಕಿ ವರ ಮುಡ್ದಾರಕ ಗುಂಡುಕೋ ಒಯ್ ಬಿಮೆ ಅದಿ ಫಾರೋಸ್ ಕೊರಿ ಬಿಮೆ ಎಬಿಮುಗ ಮಿ ಯಮ ಎಕೊಂ ಮಿ ಗಸ್ಫಾಲಾ ಮಿ ಎತನ ಮಿಹುಂ ವದ ಎಕ ಎಂಕ ಕಂತಸ್ ಕುರಾತನೆ ಅದಿ ಜಮಾಲ್ದೀನ್ ದೀಫ ಬೈಸತ ಒವೆ ಎಬಿಮೆ ಸತಿ ಹಮ ಎಗೋತ ದೆ ಏರುಗ ಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೈ එතන් එමුහුගේ හරදුක සාෆ්කෝ මේ සාෆ් කොෆ්ෆ එමිහුගේ තවෆද්ද කොන්ජ ජමු උකාදා වෙතන ෆාරු තිරිකො තලා තිරිකොෆ්ෆ අද එතරේක පාකින් මේ ගස්සෙද්ද මට්ටක බේනව ගාෆල්ත රානාෆ මේ පාකින්න බේන වෙරි හදා එමුගේ අම්මෙන් හරදු හදා දෙකොත ඒක බදලුක එමුන එත වෙදිකොළ භාට්ටාද එත කුරිමති හුරි ඉමාර මුතු වෙදිකොළ භාට්ටාද දෙකොත එයි අසුක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් එකේම හිලේ මිතන එව සරදෙන් උදාගොත එතන් එමු වෙදිකොළ භාට්ටාද දෙකොත එකන් හිඟා ෆෙවති ei assumption den algon me den fahun aneka etanuga me Jamaluddin sarhaduga tane hadati as well as ishan korebe ei education ministry hada tane me Jamaluddin aguli hada tane den ei algon me bede mo ei education bimen e bimuge mah ben kam koran adi itura education nu bundekin aneka e bimuge itura huri bede naga fedo mo naga di eves ukade aba etanuga kanga bakodde e bimu set saaf ko ever ko har ko hada di fete me emuge amel csr kam ko kodde mo edani එමෙයි දැන් අල්ගොන් මේ පදන විහස් අවාක එමුන් දවා එමුගසි අල්ගොන් මෙන්න ඒක බදලේ කොට කොද්ද කන්තත විහස් අවාක කොද්දි නිම්මාදේත මසක කර SG එකම මසක බකරව ආද එබෙත චුදාන ආද එහෙම මුලි හුරිහා මෙවන එතා අදේශපරි කුණි ඉංගත එහෙම සරහද මෙහන් හබ අල්ගොන සවාල් කරාති එකුණි හැම නංගවානි ෆෙඩෝ බේ ෆොන් දත්ත CSR ගේ දශු මුලි තන් සාෆ් කොල්ලවානි ඒ මොයේ ඔන්නනි මේ ලියෆ ඔන්නනි එතනුග මේ ඒරුග හොරි බෑවර කුණිතක භාට්ටාෆ එතන් ෆෙරිරුගේ සොරි බෑවර කුණිතක භාට්ටාෆ එක එමිහුන් එතනු කානේ එමිහුන් එතන ගෙන ඇච්චි උකා නිම්මානේ සාෆ් කරා ගතවති දරුවන් මේ වාහකදක එමිහුන් එක කොල්ද දෙරේ කියා මේ අරගෙන එත එමසක සම කුරා එනස එමෝජි ගවර සාෆ් කොබ ඒරුග හොරි බෑවර ගා කුණිතක තා හොරි එමිහුන් උෆෙද්දි කුඤ්ඤනෝ ඒකී ඒ වාහක දන්නවා එස් චෙච විදාලන හරි
ada agon me hama emona waha dakkana emuge CSR kan kolla dem smeta ada shukriya nazima mi emme furtamanum mes ni fedoge mi kolan MOU ennu algon men fenundi design e fenundi ingeto etanu waguti paake naka ekige hada tiwahaken erok me nudakkawa eta velikol bahattawa wahake ingeto eduhu ko nudakkawa de biharti vidalu MOU ge bote ehma algon waran ede MOU sarun ba menu ade design eduhu algon men dennevi adi ರೀತಿಕೋ ಎದು ಹೋತಿ ವರಂ ಆದಾಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಗೆನೆಸ್ದೆ ವಾರ ಎದು ದಣ್ಣವ ಫೊಣ್ಣಾನ ಏವೆಸ್ ನುದಿಬೆ ದೆನ್ ಇಶಾನ್ಗೆ ಮಿ ಮಚಂಗೋಳಿ ಮೆದು ಕಿಯಾನಿ ಏಕಮಗು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಒಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ದಾಯಿರಾಯ ಹಿಂಗೆ ತೋ ಎಹಮೆ ಮೇಕಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ದ ಎಹಮೆಗೆ ಎದು ಹೊಸ ಅಳುಗೊಂಡು ವರ ಬೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕುರಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಬೇನುಮೆ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬಲಾದ එහෙම එකම් ෆාහ කොලින්ග දැන් අලුගොඬුගේ ස්වාදකි එමිහු එතා වේදිකොල් බහටන්තෝ අනේ කුරිමති හුරි ඉමාරා නිමෙන් දෙක ඒ සෝලපුරිගේ ඉමාරත් වෙ මෙහෙම දෙන්නේ ශුක්‍රියා අනේ මෙමෙ එච්චිත මෙහර උක සාෆ් කරන්නේ කොඩිත කොල බහට්ට මෙහරෝඩි නුබහට්ට මෙහර ගානක නිමෙනි මසක කුරම බදේ කම් කුරා දෙන් අනේ යද රිපිට ජුදා දැන් මේ බිමකි අලුගොඬුගේ බිමෙන් නෝගත මේ බිමකි මේ අසෝ හවුසින් මිනිස්ට්‍රි දරෝගේ බිම මෙහර ප්ලෑනින් මිනිස්ට්‍රි එතන හුද්ද හොදා මේක මේ කුරණියස් එමුනස් එංගින් අලුගොඬු මේ එමුනස් අංගාෆ එමුන්ගේ හුද්ද ලිබුනේ අලුගොඬු මසක මේ කුරම එතන සාෆ් කොන් එතනක මේ මසක කොල්ලා හුද්ද දෙවාරේ බොනීම එමු හුද්ද දීෆාබේ සිටි සොනා වන්මතුක එම මේ යන්නේ ප්ලෑනින් මිනිස්ට්‍රි සිංග වඩ යනවා නේ හැම මේ කොත්ත කහිගන ඒ එතන හා ගොඬකම තීම හැම මුලි සාමුරුගේ මොනේ හා දත්තිවේ හා අඳුගේ ශකවා අන්න තනක වාතිවේ අලුගොඬුගේ තන කන්නු අවුම කොන වද වෙනතා එම අලුගොඬුෙන් එමුන එදුනි මෙතන සාෆ් කොද්දම එදිෆා එදෙන් ෆෙඩෝමුන් කාරේ මේ ඔති මොනේෆා මේ එතන සාෆ් කොල්ලා සාෆ් කො එමුන් හරතු ගන් කොද්දේ රකියාෆා ඒස් මේ කොතක ඒ මිකෝ කවුන්සිල් එක වෙ සරද හිඟා කමෙන්නෝ මේකේ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಬಡ ಸೈಫ್ ಜೇದಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೇ ಎಹೆನಿಯನ್ ಕಂತೋಗ ಫಾಹಕ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವಿ ಅನಿಕ್ ಕಾವೆಸ್ ಮಿ ಹಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಮಿ ಪೆರಟೆಂಗೆ ಮಿವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುನ್ ದಾಣ ಹಮ ಜಿಹಿಫೆನ ರಂಗಬೀಲೆ ಅನಿಕ್ ಕಾವೆಸ್ ಫನರಹರ್ ಸಾಬಿತ್ ಕುರಂ ಮಿ ಹುಂಕಾರಿ ಎದೆ ಮುಂಗೆ ಬದೆ ಇಂಗೆತೋ ಫನರಹರ್ ಅನಿಕ್ ಕಾವೆಸ್ ಸತರು ಹಾಸ್ ಫ್ಲೆಟ್ ಗ ಹಮ ಅಲುಂ ಬಲುಂ ವೆರಿಫೈ ಕೊದ್ದೇಶೋ ಫನರಹರ್ ಮಾಲೆಗ ದಿರುಳು ಕಮ ಮಿ ದುಹ ಕೊನ್ ನಿಮುಮೆಂಗೆ ಕಮೆನ್ನೋ මේ බොඩු බලා මුසීබාතක මිහාර බදල් වෙච්ච ඉංගේතෝ මියල් ලෙවුණු මිහු මොයේ බහිතන් අර දැන් අලුගොන් දන්නවා බයි මේ මාසෙක්කේ මේ එමිහුන් ලව් එමිහුන් නම් අලුගොන් මෙන්ගේ ෆරාතුන් කොද්දෙන් ජිහේ කම අලුගොන් ගබුල් කරේ බයි මිහුන් නකි මේ බයි මිහුන් නකි අංහෙනු ખાસකෝ වර ගින මිහුන් නකි අමිල්ල මාසෙක් කොක්ගෙන් ඔලේ මිහුන් නුනි ගේගේ මාසෙක් කරා මිහු එමිහුන්ගේ නුහුරේ හෙකිවෙරි කමුග ලියුම එමිහු මාලේගේ හෙකිවානේ බයකු මේ හෙකිවෙරි කමුග ලියුම එමිහු මාලේගේ උණු කම නුන් එහෙන් එච්චෙමනක ප්‍රොඩියුස් එන්න කරේ බිසක ඔෆිෂල් එම්ප්ලොයිමන්ට් එන්නේ इंगेतो एमिहु कोहें हदा कन्नुदे स्कूल कन्नुदे गेगे इन्न अंग मिहा कोचेत्तो प्रोड्यूस कुरानी हेकिवेरि कमुगलियो नो मि दिवे राज्य शरुई कोट तक वस बलागन वेची कुरिंगा दि बलागन फवसुरीची मि वर दिरकमिन अनेक का बयकु गण तळुवा मुम्मिदली देन अळुगोंडुगे वाहकेकी अळुगोंडु सिटी काउंसिल अळुगोंडु मेयर वर बोडा मि शुकुर दन्नो एकमुग वर एक्सपेडाइट को देवा फेयती ए प्रोसेस आगी गतुगा अळुगोंडमेन ना हमे डेथिन सोर्स गेनेस देवाशे मी दरिंगे मिसालक स्कूल वैक्सीनेशन एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हेकिवेरि कमुगलियु गेगे कुलिगे बसु मितनु डेथिन सोर्स लिबिजिया सबब वेरि बिंवर बला अळुगोंडमेन अवह देनमे तिलियु मालेगे उळनु कमुगलियु एवस फसेह को देवेगे अळुगोंडमेन मिता तिबे अळुगोंडमेन देवेन एच्चे नुदी मीहेगे फ्लेटे केटुमकी एमीहागे महरु मोमकी अळुगोंडु कॉन्शियस वाहके अळुगोंडुगे बुद्धिया गबुल हजम कुरविगे वाण कमेन्नो एमी अळुगोंडुगे अळुगोंडु हासकों एवाहक ट्वीट कों हेदीवेस इराद कुरविया तिंदुगे तिरे फर्स्ट वर्स अम्मी हुन्ना बद्दल कुरेवोनु फर्स्ट कंप्लेंट लिये देवोनु अदे हेगितरे डेबैक ऑफ एब्बा मी हुन्ना मिदन्नो माले सिटी काउंसिल उंदे लियोन देवोनु अदि मेया एकं एक्सपेडाइट कोद्देवा फतिम ए दुवहुंदु हव्वेस बेबे फुन्नलियु हवाल कुरन मियदो मे फाहु बेचो ए दानी ए मौफला को फाह कुर अळुगोंड मा सिटी काउंसिल वी कमे वी कोद्देनमे मुत्तलिबा हाउसिंग मिनिस्टर दन्नम ओती हाव मिहु हैरस कुरु हुट्टवाद भाषे इंगे तो मिहार अळुगोंड बिरुगने मोहम्मद अमीन दवरुगा नूनी नासिरुगा नूनी मामुनेरुगा देवाफुरि गोत्तवसे असु शर्त हम नुवाकम रेफेन्ननि किया अतुलंग उणु वफाणकमुगा बिरुव बे मिहार मुत्तलिबा मल कुरवा हुट्टवाद बारति हैरसमेंट मालेगे रव्वे हिन्नति कुरवा शुक्रिया मेया
Honorable Shukri Saif, Deputy Mayor Vidalo. මාලේ ෆනරහර උළුම්කන් කොන්ෆර්ම් කරන් මාල් සිටි කවුන්සිල් මුශාලා දෙකෙන්තව එක එබේ ෆෝන් නැති නගල කොලම් ප්‍රොවයිඩ් කරන අවස් තායිද කරාකම එක මකු සතේක පාර අද දුස්ත පාර सरकारों මිච්චි උසෙලියස් අලගොන්න හම බුණානේ වාකේ කි එක කුරන් ජෙහෙම नाजिमा गिलब्बाने ऐसी से नेवर बयान तक आयची रानर काउंसिल तक मुले आइला तक पनारहर मिता अलोंका सिटी दे बाहुरी पुरी है चित ओ मा सी काउंसिल तक एरुगा काउंसिल तो ती बेफुलगा आइला तक पनारहर मालेगा तिरुलुंका मुगे लिए कि उनता बसा हो रहा ऐसी सिंह वडागन बेफुल नाजिमा कुर्मती का दावल में कुर्मती वेस्ट दिया तकुरार को बुना मुंडी बेफुल का तू गए डॉक्यूमेंट्स तक अच्छी बरस बाहर डॉक्यूमेंट्स था एम में सरकार साथे के नो 200 फार्स बलंजे कांकम में अल्लाह में तायद को राखा में सरकार को 200 और 300 फार्स बलंजे तायद Deputy Mayor Nimonito. Honorable Shukri, Deputy Mayor Saif Vidalwad. මේ එකම හුට්ටුමේ නිමේ පොයින්ට් එක ගන්නන්න උන්ට කමේ බලනි කිතෆහර බලම් වීතෝ කිතන් අහර්තෝ බලන් හේද කරම් වී කිතන් අහරත් ඒ අහර්තරේ කිතන් ආයලා තෝ බිකවගෙන් දා විබල ආලුගල්වස් මිතා ඉඳගෙන් හම MDP ගේ වෙරිකමුක දන්නවුන් දියා මේ ඒ බහුට්ටේ රරසුග මසේ කොෆා ස්කූල් තෝග මසේ කොෆා හරි මිහුනවස් දීෆා කිතන් මේ අහරක් ඒ දෙරකේ නූලෙ මිබුණනි එකමක මිහුගේ සෆරින්න කොම්මස් වරගේ හිතෙන් ඔන්ලන් ජෙහෙන්නොත් कितफ़हरतो मीहकु लब्बा वेरीफाई करवानी कित शक्वातो लाम बेनुवानी कितन अहरतो मुत्तलिब बेनुवानी मिकम बालंग अदीतुर फस्सहरतो दिहाहरतो फलरहरतो खामे बेलुमुगे सोन्ना देतो हद्दे हुदूदे अबतु बलमुन देवेतो मी ठोचे नुंतो मालेगे मी हुन्ना नुबलारके नूने नुगवाद मम्मी कदीरके नूने मिदन्नवानी एकम निमे हिसाब अन्ना दुहकोस नुनिमे नेतति कमे मी वेरिकल निमेरकोस नुनिमे नेतति बालाए तीबोडो उंदकुलेन नुंतो मिहारो Ada Honorable Shukri Saif, etur befra Vidalwa. Etur befra Vidalwa netia agondo mer jasa nimmadan Honorable Shukri.